شعيب هر مايا قومي كل زمان ناشكي وداناي تو بزمان ناشكي وداناي تو بزمان كسنا بكردن مرن كسنا بكردن مرن كل جندبن جندبن تتاكبي على قدام جندبن تتاكبي على قدام هم خوردن رنگ زورو شورشین سردگن کنادیان مدارشان سردگن کنادیان مدارشان کسنه بگردن مرن کسنه بگردن مرن گرشین بدن şimdi به تاکدی آلا کدان şimdi به تاکدی آلا کدان هم خوردین مدیاو کی مثلبین دینیمان و پالیمان her iştiman diniman و paliman kurdu Kurdistan kesne be kurdunları kesne be kurdunları kur şimdi be takibi hala kurdan şimdi be takibi hala kurdan Rabi Kurdra bu yeter bir vekşiran Babı kıymetindeki taci cihan Babı kıymetindeki taci cihan Kesne be kurdunları kesne be kurdunları kur şimdi be takibi hala kurdan şimdi be takibi hala kurdan Ordunum hep hazır o amadene Can fedane can feda her can feda Can fedane can feda her can feda بله evdem u hamidemin ve xaş temaşevanın heja em despeki slav u hürmeti xı peşkeş dikin be iro ser ekranı Berbank TV bi bernama taybet em dibêjin Nevroza ve Pîroz bi hêviya rojên azad rojên serbixwe rojên Newrozên xaş û geş îro bi bernama taybet gelek mêvanê me giranbiha gelek em bêjin ji welatan gelek pêşeyan gelek kes wê beşdar bibin vê varê bernama taybet ez û em bêjin Leyla xanım Leyla Çilderguş aktivîsta Kurd em bînin ser ekranê Karmenda Civakê Civak Nasa hêja em ê tev bernamê pêşkêş bikin Ez hêvîdarim em bi hevra demekê xaş û geş derbas bikin. Leyla xanım hûn ji xêr hatibin? Roj baş, Xwedê xêrê bide te. Rêz û silavê min jî hene, mêvan û temaşevanê Berbank TV ra. Rastî jî ev dem û hemû demê wana bira saxî û selametê delbin. Lê pêş de ez dixwazim Newroza hemiya pîroz kim. Tek û te çawa got îro gelek mêvanê me yê hebin û ez bawerim em ê rojeke xweş derbas kin. Bi kerema xwe bêje de mêvanê me yekemîn kê ye? Belê mêvanê me yekemîn wek em derheqa televizyona Berbank da ewkek agahiyek biçûk bidin televizyona Berbank bi ewka vakfa Profesör Doktor Kinyas İbrahim Mirzoyev û her wiha jî bin banê Berbankê da hatî damezrandin. Taybet rêveberiya vakfa Mamoste Kinyas İbrahim Mirzoyev wek tê zanîn demek nêz da ava bû rêveberiya wê Rafîkê Yakûb Mirzoyev birazî wî ku rêbirî wî xarzî wî û yan jî zavayê wî Eduardê Mihemed Süleymanov û dîsa kurê wî mezin hukuknas Wezîrê Kinyas Mirzoyev û dîsa em bêjin mervên malbatê yanî ne xerîb Mamêdê Zümretê
Abbas yani Mamedov pardon. Tam navi mişaşkir bira bibexşîne. Ew kesana da mezrandını yani bi ew kawan va serokatiya Birêz Rafîkê Yaqûb Mîrzoyev neheme weke berdevkê wê evkê wê saziyê em ê Rafîkê hêja bînin ser ekranê lê ewanan jî min ew yek negot bi dil û can xastin yani wê xizmetê wê xebatê jî bikin xizmeta ev saziya Yekîtiya Kurdên Qazaxistanê Berbangê serokatiya wê Birêz Ezîzê Ziyo Bedirxanî dike yani taybet xastin bikin kontrola wê bikin bin banê wê ewanayê jî vê varê yekê merabin hemî rêvebirî niha em Birêz Rafîkê Yaqûb Mîrzoyev bînin ser ekranê piştî wê em ê Birêz Mîrzoyev kerema xwe telefona xwe yan eyarê wê bikin otomatik yan jî bizvirînin çima wisa heyanî niha baş bû çi bû gelo nizanim Asa başa deko. baş baş Birêz Mîrzoyev hûn xêr hatibin hûn xêr hatibin Newroza we pîroz bi deng tê deng Birêz Rafîk ez bawerim derkev cardin werin kerema xwe belê ev teknîkê de carna problemê hat çêdibir lê ya me em bêjin bêşansî destpêkê da vayeka bû yek jî wek cumheta me jî zanin Sovyetistanê heya bigî Ewropayê şerekî dijwar jî diqewime loma yani ji wê jî dibekir ji wê jî qewimî bi ez hêvîdarim em cardin serrast bikin Birêz Mîrzoyev dengê min tê gelo deng tê deng deng nayê. deng nayê Kek devriş. Warê em mêvanekî dinê bîne ber ekranê heta seraz dike. Birêz Rafîk heta telefona xwe seraz dike. kerema xwe yan baş em wê çaxê mêvanê xwe em sirê bidin taybet berdevkê yan jî serokê saziya Yekîtiya Kurdên Qazaxistanê û serokê Federasyona Navnetewiya Diasporayên Kurda ya yani fenedekeyê Birêz Ramazan Saîdov em her da hevra bînin ser ekranê bira çengiliya bêjin piştî em binêrin Salav reis. belê hûn xêr hatibin rêzdaran hûn xêr hatibin Newroza we pîroz bi em karûbarê we da serkeftinê dixwazin em bi we re serbilindin keremkin Leyla xanim kiliyê we hey keremkin bêjin bipirsin Ez jî mêvanê xwe silav dikim Birêz ezîz ez gelekî xweşî mîro te dibînim weke rast bêjin eva 30 sal me hev nedîte sa jî Birêz Ramazan ez jî bi alî xwe de Newroza ve pîroz dikim heza Newrozê êsa bibînin saxî silametî bin helbet em îro berevbûne wekî ev vekirina ev destpêka berbank wê pîroz kin fermo hûn çi dikarin bêjin dere xwe wê yekê yanî ez dixwazim bêjim tu serokê berbankê eva karekî gelek giran û balkêş e yanî karekî gelek giran sermelê waye û bi kurtî çi dikarin dere xwe wê yekê bêjin lê evî jî dixwazim we pîroz bikim karekî gelek baş we dest pê kire çax û
قرار کردیه و کرن آوی تلویزیونی در خوان تشتا بکرتی اون چی دکارن بیجن او که رمضان انجی اگر در خواب بکرتی کار وی فدراسیون گلی که میوانی مرا و تماشاوانی مرا کرم کن فرمون سلام و رس همه کرد دنیای نوروز و مبارک پیروز به از دلکی شام ایرو تلویزیون که ما کردی بربال بچه چکرین سپاسیه دخوازم رفیق یعقوب میرزاد یعقوب ابراهیم اسانجه محمد زمرت عباس اسانجه ادوارد محمد محی امر گنج ما دریج به تلویزیون چکرین با کرد قزاقستان همه ملتی کی دخوازه کرم کنورن لی ایرو نوروز شابونه که ساقی سلامتی همه را دخوازم ساق بن سلامت بن بختوار بن کرد لازمه زانه بن هم لازمه دین داین درکاتن لی کردتی داین سلافانه کرد یهودیان را کرد خریستیان را کرد ما یزدیان را کرد مسلمانان را لی هم کردم پیشی ملت ما هم کردن نوروز کشکم بمبارک پیروز دکن قزاقستان کرد گلده کی باش دجین ملت وکیلی مجه هنه هر تشت یری دانه گنج ما ساق بن گلده تشت باش دکن که هر داره کرد لازمه یکیتی اخواه کفش کن هم لازمه براتی هم را بکن هر داره از دخوازم بیجن کردی هر داره دنیای برا باش بن بیجن تا کردی باشن ساق بن سلامت بن بختوار بن نوروز و بمبارک پیروز به سانجه نوروز کردستان اما عراق ساقی سلامتی مقصود برزانی را دخوازن نچیروان برزانی مسرور برزانی اسانجه خامه مزنا مالا علی بدرخان پاشا سینم خان جلدات وایجه بمبارک پیروز دکن ساق بن سلامت بن اسانجه ایرو دوینم برای منی رمضان و دورش لیلا ام مالا و بونه هر وقت ام یک نوروز و بمبارک پیروز به ساقی سلامتی بخیاری و سالا برا برا والا تمشه چه به همین گلک سپاس برز بدرخانه بله ام نهاجی سروکی فندکی برز شیخ رمضان سعیدوف هون خیرات بن نوروز و پیروز به خدا خیره بده و نوروز و جی پیروز به از نوروز همو گل کرد کردستانی همو کردک ولات خلیبستان دا جیان دکن نوروز همیا بمبارک و پیروز دکن برا سالا نوروزایی سال برا یکیتیا اون نتویا گل کرد ده قواد بکه امکا وکه مزن بر نتوون باویجن گلمه یا بر یکیتی باویجن از سوچی اوه تلویزیون و ایرو نو پروگرام یک امینه از همیا پیروز دکم به روی وب از دغازم همو این جمعات از ها جو همه چونکه که دوریش مرا تلفنی من خبر داره از زنم خدمت که مزن خبات که مزن آتی کردی جبوی وکرنا به تلویزیونی از و همیا پیروز دکم گلک سپاس کنم جان سال خبات که باش خدمت که باش بونا گل کرد از باور مونی بکن ایرو راستی جی تلویزیون اینترنت خالق عالمی به من مکردار دار چونکه هم به والاتن ایران ملت ما یک خریبستانی در وی کردستان جیان دکه
اما امکانه که باشه و که هم بکارن تلویزیونی بکن هم پرابلمی خون بین زمان هم چند و زمان و هنر همو تشتی پیش دا بکن. شیخ من از کارم تشتکی بپرسم کرم که ببخشین yani بسکن خلق عالمی yani امپیرا منت دارن yani اوک دایمه اینترنت بومه دای شما چند بو ولاتک برا بومه یک دورش هم منم مگوت وکی هم گاوا بر نتفبونی بابجن بر یکوتی بابجن خلق عالمیش بدمه خلق عالمی گوتی و حرکت مبرکت اون دین اقدنه کردستان مثلا که روسیه لی بدراکی شوکه اویچ وی قایده دولت نای آوا کرنه جبونا ویجی اپیزیونا و از دغازن خدمت که وی کاری دا بکه زانی ام راست وان ای سال وقتا ترکیه زمان کردی هانی گوتن فاکولتاتیو بی بکرنه گلک و سر اینترنت زمین خبردان زانی زمان یه چا بخوای کرنه زمان به یه خواهی کرنه وکی ولاد پریزید که ام بکنه هنداره انسین هنداره گنجی خون مثلا ایرو ولاد پریزی روح گنجه کی دا کیزه کی دا خورته کی دا هبه او تو وقت زمین بیر ناکه از دوازم اف تلویزیون و ولاد پریزی تخناوا گلدا ولاد پریزی هم هیوی یا لا خبات خونه هر مزن بنا سر ولاد پرزی گلی کرد ام راست منه دنیا گله کی پیش داد چیه اینترنت همو توش چی آوا بونه اوا یالی کی داش جهالا گنجا خراب دکه مثلا امکان ناده و کی سر ولات خوب بفکرن مثلا اروپا یالی کی دا ترکیه ملت آسیمیلا کرنه گنجگیش در بای سر زمان ترکی بونه اوا دبیجه ولاد پریزی دولت و ترکا مثلا ولاد پریزی هم داره کردا درد خی زمان هندا به که ولاد پریزی هبه زمان تو وقت هندانو به از دوازم تلویزیون و دا مثلا او حوزان ما زاگل حوزان ما یک استرانی اون یک وقت شمان پروار مرد کار تاریخ گل کرد نخونه باندویه یکمی دست که گویق بده حتی آخری و ناف ده همو تاریخ ها گل کرده همو درد کل کردات ده حوزان وکشمان پروار گلک اما حوزان ولاد پریزی دسترین و اونا بین نسر اکرانی یه دو مثلا باش به از ها قاستش اوی تشتی ورد غازم یکی جی آوا کرنا اوی تلویزیون ها از خود گلکی شومه مدوجي كاك دورش مدو ترى تليفوني جوت مغاز حساب دكم وكي اب تلفزيون جي يا فيدراسيون قال كل صوبيتا باري از بيجي سر ما حساب دكم وكا ياك بون تبي ورا پیش کفتن از قال كي شما وكي يرو نووا بي برنامه دو و خوش كامل ليلان هاكي نووا دا ام راستی جي ام زو هم ناست كن خوش كا ليلان ليلي انسانك ولات پريزه کاک دورشون انسانی که ولاد پرزن از بار مونه و او ولاد پرزی دلی ودا هندره دلی ودا اونه تخنه هندره دلی همو گنج و خورد کیزی کرده او چقدر ولادش بالکا عالمش دیه عالی کاری ام هیویدارن شیخی من گلک سپاس بوان گلی گوتنی و این خاش و ام سوز ددن یکم مدخص تایبت و اوکا یعنی و تما بگوتا ام سدی سد یعنی به آلیگری نظام حزب و پارتی و ریخستن و نظام چه دوری واندشتا و ام هیوید کن کرم آخو برا کسک جی یعنی سپیکلاسیون بچوک و اوکنکن یعنی ام نخازن همه حزب پارتی ریخستن ام بیجن کسایت هر کی بو گلی ما تلیا خوشی دلوینه ام خدمت وان دانه ام وان را حرمت کارن خدمت کارن کاری وان دا ام جی باوان بن هر چه دستی ما هات وک گوت ام بو چاندا گلی خو ام بو یکتیا گلی خو چه دستی ما هات بو زار زمان ام خبات بکن ایرو برنامه تایبت گلک میوانین عزیز سریدانه ام لیبورینا خود خازن گلیه و امیها کن هلدن
پیش روز دمی بوار هلبت برنامه تایبت درج امنها و چاد بیجو و کنسر سری مهاتنه امو داد خنجیر یانجی ورید کن هدی تیچ معنی نظام شش نفهم کرن ام میوان دن هدی هم بینن سر اکرانه بله لیلا خانم از باورم ایجار گوتن و بریز رفیق یعنی ویجاری بلکی den نگونی رفیق ازید زانی والله وان سرم پیرن مهینی وان کامپیوتر و وان تکنیکی بکنن نکی زوره نه همی یک دکارم بکنن کم بینن هلا کم بینن برز رفیق شکرنا اون تبی منه ام دیسا جاره کی و سلاو دکن اون بسر چاوا سر هاتنه کرم خانه ها دنکتی Tänker jag på det spasken var baş خوشکات لیلی و برای منی هجاب یک دورش از ایرو به برنامه تایبت از پیروز دکم از راستی باکی نکنه باکی من خصوصا ساکر کو برای منی مازن ما روابری ما سروکن بر بانگی و پناکی برای شیخ رمضان و آبی عزیز و daha برای من بیشتر بن از وقت بردار که واقفه مستقیم نیاز ابراهیم و از ایرو یعنی هم دکارن بیشن وک پاترونی ماجی یعنی وک شفی ما نه والا پاترون از بر ازت و خوشکا و که هر کسی که امک داره از نهاد روزا یکی را بیشم سپاس هر کسی که یاری کاری کریه امک داره گله وقت او راستیجی امین داخازیا ما می‌بینی که نیاز بو ورا چقدر وقت بر باقی سالک بود 2 سال بری و دادستان هم چا بکن چه بکن او داخواست نوی بو ایراز گلک شما که ایرو هات او مهانی او جی خواست که با رحمه خود مریاگش کی و رحمه خود ما می‌بینی که نیاز با ایرو اغرب دوستی وی یکو پیرا مشاور پیرا گش کرو آمدن به شاه کی شاه دویژن کو با دنیا دا بیژن راهی شاد بعد وینا کو زار بریوی حوالی هوگریوی دوستیوی یکو ایرو رو بریا برمانگ دانا ایرو یکو هنا کی دا فدراسیون دانا همو یعنی جیوی هيا مایا و شان کی جی خدایا و جور دا مدنرا او شاد به مرا ام دویژن رحم خدا له ام yani böyle hesap kım ki işte ko pera negyandı ya da hasi ki bu negyandı var am do enerji mesela jwan ya ka bu kudu gereki kurdi mesuvet bari am vak parçı pinjo varın dünyada kişi rasi jam hana am cevap ali kültürü de peş dana mali xandane de peş dana am gele sovet kurdi sovet bari am ali xandane de peş dana hat işte peş dana لام چما گره نبیم پارچه چهار پارچه نه امیش پارچه پنجا نه و تلویزیون ایرو کم که وکیلیت پیروز دکم تماشاونه هزار بیشم که نوروزا که ایرو که نوروز دانه همو پارچه چهار پارچه پنجاش پیروز دکم جان ساقی لازم باب نوروزا که ایرو بار نوروزا آشتیه با نوروزا آزادیه با اگر که نوروز همو کردستان دوید که با ایرو سبب دیار بکره و با دیار بکر او دلی مایا دلی کردستانه او اگر که دوید که با اگر آشتیه اگر دوستانیه با اگر آزادی گلی کرد با وی گلی خورد لازم بیشم که تلویزیون که هاتی آوا کرنه وقت کنیاز ابراهیم پروفسور هاتی آوا کرنه او سوا چند کلتوره او سوا یکیتیا گلیمه سوا دوست گلیمه دوستانیا گلیمه او همو هیزه کو او هیزه سازیه کو لسوویتا بری همو چهار پارچه هر 5 پارچه بگی نهف ام آشتی چیکن ام دوستانی چیکن ام سر کلتورا خو سر ساند خو سر زمان خون ام چاهج رمضان شیخ رمضان هانی سرزمان پاتریاتیزم ام ویتریت کن هر کسی مج مال خدا
زار خوره ام زمان دایکا خو خبردن ام کلتورا خو نشاندن ام عادت خو نشاندن ام کم نشوپیا خو بیر نکن از هر هبن. لازم اساس لازم بيجم كو سباسيق دشاج دما ودا كي دولش خوشقاله و خنجي واجي دشاج انا برنامه ما daha baş daha gelek emi zedaken ser her emi bazarken ser her emi ser tendrüsti ve ser sporu ve ser müzik ve ser emi çad bejin o hamu bigin hevda Yani karubari çandu kültüra cum'ata me zar zaman emi ve hizmeti bikin. askana xude bi komiyaka Ken dosta u kurmancı. Hem jivara spas dikin hem hun beştar bun hem jive çad beji kedu emega ve jiya me pirtir yani em bejin ev evka huni biyana me mecni karbu. Em spas dikin vara. ala emi daha gelek işte askana xude bi komiyaka geli xuvat dostani xuvat yaki ja xuvat emi daha gelek işte baş bikin wala em eger em gish biteri hev robin em hev da has bikin ام بگیج نمازا خدا گله ما بگیج نمازا ام نیزین کی بینا بینا وته هست کنه خدا گای ایرو که ام داوا پارچه پنجات کن ام هر پنجات تکن پارچه کی دست کنه خدا ام بگیج نویت استیواجی آمین آمین بوا یک پارچه یک زمان یک ملت Hem hevidarın. اری دوبک اول باشکا و ل ام یکن ام کردن ام کرداتیا ما با سرفراز و پیروز و دوستای بیجم نوروز ما نوروز با نوروز گل کرد با یا براتیه با یا آشیتیه با Her bir şey. Mun khairatı ben gelek spas mun khairatı ben mun khairatı ben sersera serçe. میوانه ما کوی برات نا متخصص بخشینن میوانه ما اینا یک کتاب بونه یک بشتر بن هنا ودغازم واسطه تلویزیون وانا بجم سپاس دکم که ایرو وقتی تنه ایرو کتیوان پیروز با و کرنا تلویزیونه ای واسطه واجی گله خورا نوروز آنی پیروز کن ام هفته ببینن از کنا خدای ام به ملت نبن ام به رفشان بیر نبن گله انسان به حرمت و نودک و راستی جا ملت ما گیش بنودنگه ملت ما گیش به حرمت ملت ما گیش کی هجای ام بگیج نماز خدا پیروز Gelek spas brez mizoyev em ve verid kin serseri me serçavi me hatibin. دغازم سپاسیا بدمیدا و بیجم وکی او کاری کنیاز ابراهیم و رحمتی دست بگیه ایرو بردوان دبه اف کار از اوید غازم بیجم غازم بana پیروز Leyla Hanım em çend şta binin zaman yekem gelek kesin gran bahajı me temaşa dikin. Yani az ver evki wan dibinim le emji yani iro roja me yekemin emji acemini temaşavanı me ji me acemitirin. Loma hene kemasi çede be komentarı wan hene kastinim yani ev şiroveki dikin hene katinim ser ekranı hene ka bir dikin em khair hatına wan jitkin gelek spas me temaşa dikin dişopinin le em naha میوانی می رزی دا گل کسین گران بها وراز دا از رژیم از ورد بینم یعنی همین میوانی نه گران بهانه بله نه از شاشم از کی yani yeki beri ki hat emüyildin ne eri yekçi gellek karabalı gırli em yeku yekildin yani cot emir nedin beli emnaha mamusta Temuri Khalil yani gelek taybetiyen em kijana bejin em bejin mamoste em bejin fiziksan em bejin civaknaz em bejin neviskar em bejin li me ilo ser navi rojnama reyat heze taybet mamoste Temuri Khalil me davet kir serseri me serçavi me hatibi eger şaşi heb jiurda em li bulina xud xazin kerim Hala Leyla can tuji khairati Kayko tuji khairati gelek spas pejdaji hevra khabarda Tuzani az lwadnerim ew kesê tevî bername dibin pir bawariya min xur dibe ku ev televîzyona we wê bive ya tevaya Kurda ya hemû Kurda ne tenê Sovyetê
یعنی از دبینم که هم ولات پارێزیا و هەردا هم جی کورمانجیا و هەردا وێ هەر تشت سابکێ کو بسەرکەوە خوشکا لەیلێ ڕاست کو ئەوا بنگە کنیاز ئیبراهیم دانیە یعنی دو ئاکادمیسیانên mezin ku bingeh danî bin ew bingeh gelek xurt dibe û wan kesara jî gelek spas ku du wan re tên piştî du akademîsyenên me li vê cihanê barkirin çûn ez fikirîm ku ez îdî naçime Qazaxistanê yani karê min wira nema tenê çend hevalê min mana wê derê lê dûra me dît ku kurê Kinyaz û Aîzê Ziyo Azîmê Şemo Refîkê me bira ku hêja xeberda evana stûnên wisa xurtin ku nihat li Ermenistanê û Gurcistanê bêjî kî pişta me sekiniye em ji deha yek jî nabînin lê li Almatê li Qazaxistanê bi tevayî mêrên wisa xurt hene ku hem dihêla zimanê Kurdî ve hem jî dihêla heger lazim bibe piştgiriya aborî jî bikin wê bikin û ez hêvîdarim karûbarê we niha em haqas kesên nav û deng hatine vê televîzyonê yani ez hêvî dikim ku ji vê rojê şûnda em ku hatine em êdî neçin yani bi hevra bênegirêdanê bi wera bênegirêdanê televîzyona we bikine ya me hemû Kurda yani televîzyoneke me vîdeo bloga me di malpera Rêya Teze de jî heye belkî em hinek karan bi hevra jî bikin yani hevdû xurtir bikin ez hêvîdarim ku cejna wê karê we baş bimeşe bira cejna we jî binbarek pîroz be cejneke ewqas xweş e ku dibêjin cejna gelên Îranî ye lê niha gelek miletên din jî vê cejnê pîroz dikin ji ber ku cejna xêr û xweşiyê û biharê û vejînê nûjeniyê lê ji bo Kurda biye cejna azadiyê serketinê û yani biye cejna me ya sereke ez we hemiya pîroz dikim kek Refîkî kek Ezîz jî Aîzê Ziyo û Remezan jî ku Remezan Saîdov evana hemû her yek stûneke xurtin bira pişta we jî yani hûn bizanbin hûn her du rêvebirên vê bernameyê vê televîzyonê jî haya warin hebe ku pişta we gelek xurt e û çê ji destê me bê em ê jî alîkarê we bikin û bira pîroz be û gelek spas û her serketî bin gelek spas kek Temûr ez xwazim hatina biharê bi Qilûçê me derbas bûyî û ez jî te pîroz bikim gelek spas zahmetî be û em îdî wextê me jî em mezin bûne îdî şev xewn mewna nabînin helekê bê avê bidene baş e gelek spas bira eyda we jî pîroz be û televîzyona we jî pîroz be her serketî bin kesên gelek xurt gelek welatparêz gelek zana gelek xwediyê kurmanciyeke xweş pişta we sekinîne qet bira tirsa we tune be û her serketî bin û mala we pîroz be carek din spas gelek spas mamoste xêr hatibin serserî me serçavê nehatibin baş e Leyla xanım yani ez tiştekî bêjim hinek heyecanek min ecêb mezin e ji ber ku sirê da yani yekî rêzdartir yekî giranbihatir em niha kê bînin ser ekranê birêz nivîskar lêkolîner mamosteyê hêja mamoste eskerî boyîk xêr hatibe serserê me serçavê me hatibe mamoste can Newroza we pîroz be hûn xêr hatibin em hêvîdan hûn baş in rewşa we baş e شایع
تشت باش دخوازم ماموستا صحت از قوادی بهار آوان کلوچ سر سالی در بازبوی نوروز و پیروز به اساجی ور دخوازم وان عیدا پیروز کمنا به راستی چی وقتی که سانه که گلک عیدی نته و ملت ما کدنه عیدا سر سالیه عردا چارشم حسابا بو نوروز ما بو عیدا بهاری عیدا سرخوابونا کردستانی عیدا که نوروز عیدا که سانه که ملت ما کریه عیدا پیشداشوی نخوا عیدا سرخوابون نخوا عیدا شرکایی خوا برا نوروزا تمامی گلیمه بمباره کو پیروز به اساجی و ریوا برا نوروزا و پیروز به گلک سپاس ماموستا نوروزا و جی پیروز به هون هر هبن ام جوار ساعت قواتي تخازن او شهید خود یه حلبچی بیرتینن ام وان روژا شرمزاری دادنه وان دا یکو اف کمکجی بای گلیمه کرن خدای بکه ایدی گلیمه وان کمکجی مزن نوینه مرا که خواهشی که مزنه که از ایرو وکرن یا بربنک تلویزیون بمباره گو پیروز دکم گلک سپاس ماموستا بربنک ریکه گلکی دریج ریکه گلکی سرکتی بوی گلیمه بکه مرا شابونه که اوا وافا حوالی من برای منی نمر یا کنیاز ابراهیم که کنیاز امر خدا به راستی جی دخواست و که گلک پروبلم گلک پرس کرده که گلی خود چارسد بکره و اوا تلویزیون هاجی تشتکی سنه که ایرو گلی مر گلکی پیوسته و کار گلک پروبلم ما چارسد بکره ام زانن که ولایت سوویتی وقتی الشیا چه ارتش کت نوا تمامیا گلیمه ولایت سوویتی او اجاق می کلتوری اجاق می هنرمندی یک فرزانی او گش براستی جید ضعیف بود گلک جی نه تننه گلک جی آنجا که هیتی خود دومینن و از باور موکی ذکرنا تلویزیون که و آلیکایی بده وان اجاق می کلتوریه همه دیسا بکار بن نوا تمامی کرد و کردستانی دا به زمان خود به پیشدا چوین خود به هر گلی گودنی خود امی کاربن درکبن و بیشن بنرن ام خواهی کلتوره که چانه نه کلتوره که چاو پیشکشی تامیا گلی خود کرد و نها جید او کلتوره دیسا خواهی وی هنه و پیش داده بن ام زانی نها پروبلم گلی که مزن پیشیا گلی می سوویتی او گلی که حتی سال نودی پیشنگی ها کلتورا پیشنگی ها هنرمندی ها تمامی ها گلی کردگر ایرو کتیه راستی جی حالا که گلی که چتن پروبلمی ما هنه یه آسیمیلیاسیونه ملتی ما اینا هر دولتی دا که دجین آسیمیلیاسیون گلی که قوات پیش داد شه یاد دا او وقتی زمان خو هم انداده کن زارو که ما زمان خو براستی دی گلک جیا زارو که ما زمان خو کردی بیراده کن و نزانه تنی او نینه او یکی تیا نه یکی تیا گلی مای سوویتی سال نودی دا هلواشیا
نه حساب یک دو برا کله که هف را پاکی نکارن ریبا هر افشی پروبلم هکم ازنه پروبلم گلکن و از بارم از سروی باریم کد اف تلویزیون بدون اف تشتی کوچه دبن و هدی وان پروبلم ما چرا سر بکن از بر ریوا بدی و هیوی دکن که چونکی نها پراکتیکا هیا گلک تشچه بونه نکو کتنه خزمت تا یکیتیا دیگلی نگو کتنه خزمت تا خواهی کردنا عرف عادت و اتفاق گل زمان گل لی اصاب یکو گلکی جهاف دور کدیه از هیوی دارم واکی اف تلویزیون گوی کاره به گلک پروبلم و پرسیره که من چاره سر بکر چونکه او سر نوی مربع که ایسانه که حوالی می لابی حسکری بود و اما که ویجی نوا کرد و کردستانی دا گلکه و ام باورن که تلویزیون در بانک نوی ویجی گلکی خوشه گلکی خوشه و بربانگ که تازه نوا اتفاق یکیتی زمان و هر تشتی گلی کرده یه ولاد سوویتی دا بربانگ که نوبه که از وارا خوش وارا صرف نیازی دخواستم وارا خواته که گلکی کرهاتی دخواستم از حوالی می قازاقستان یه بربانگ راجی پیشداشویی دخواستم وان راجی هر تشتی باش دخواستم که کار بن اف تلویزیون همه وکری کار بن براستی بکن خدمتا گلی می کردی سوویتی ورا خوشی دخواستم ورا صرف نیازی دخواستم ورا هر تشتی باش دخواستم هون خیر هاتبن ماموسته هجا سرسری ما سرچاوی ما هاتبن اما ماموسته اسکرجی بخیر و خوشی وریکن لیلا خانم نها سریدا کارسازه کمی هجا ام بیجن ملت حاز انسانه کی قدرزان یعنی از هناك جلي ناستكم لو ما صد بيجم كاكي عظيم شامويف هون خيرات بن دنگي ميكروفون هوا قرتي ازور نكارم بك من هاقاسي دخواست سرد زيده كرا چاقي ماموستا اسکری بویی که پیشنهادی گرند باش گودن. بله ام كاكي عظيم هناك لا زاوية ام بدن ريجا مسروي كاكي عظيم سرسري من هاتبن خير هاتبن خدي رازي بر از خازم جارك يجي فر تايبت يعني همبر ام بيجن تماشوانان جي سرخشي بدم تم تلفوني وما قسكر بلا سري وصغبه رحمت که مجید به راستی یعنی امجی گلک خمگین بون گلک بی وقت بو رحمت لی به لی تنی تشتک زانه به ام همی یک و یک امی وی ری هرن یکی می وی دنیای نمینه مرن بو ما همیای اون خیرات به نوروزا و پیروز به کرم کن گلی خو بیجن خودی رازی به مرم الدورش خوشکام لیلا روز باش خیراتونه ایدو راستیج سوا ملت ما کرد او تلویزیون برپانک تیوی و بو از کلاکی شابوم از بیم که مزنتایی که اوی تلویزیون وکریه پیشی رافیکی یاگوب از یکی کلکه پروپی خوبا قایم خوبا تاوی اوی تلویزیون وکرین راستی جه
تلویزیون سوا ملت ما کرده کلک لازمه ده هم خوزانی که هم دجین دولت قازقستان ده هر حقوق ما هیا هم تخافتن بیشین که هر حالی ده زمان کردی مکتب تا درس دوین زمان کردی هر گازیت ما درد که و ژورنال ما درد که و کتابی ما درد که و شاعری ما هیا یازشی ما هیا همانا سوا زمان کردی که شغلی دکن رمالی بی آبی من کنیاز ابراهیم کتاب درخست سوا مکتب را نکن مکتب دا حتی کم یکا چرا باشه چرا نها زمان کردی اوی کتابی و درس دادن چی بیشم والا هم گلک شانه رو ایروکی هایا هف دوینین تلویزیونی دا هاوی اف سواما شخلاکی گلک باشه هر حالی داشت خبردان ایروژی سویجی نوروز ما برا مبارک بروزک به یواج سا هر پارچه 4 پارچه کردستان دا برا نوروز ما کشکا مبارک بروزک به خود جان سالی بوده کشکا را همجو برا دا قازقستان دولت مجه اوی نوروز درباز کن از ورا استاجی جماعت ملت قازق را کردا را ترکا را کی اوی درباز که اوی نوروز برا کشک نوروز آنها مبارک بروزک با خودی و راضی به کشکل عزیت کشینین سپاس دکن و خودی جان و ساق امر دریج بده که عظیم از خازم تشتکی کن بیجم yani vekavadın gudarkir mamusta Temuri Xelil tiştek balkiş gud pişta ve gelek kavveti gud kapsa çıma tane ser Brez Rafiku Edward Süleymanovu Vezir Mirzoyevu Mehmet Bayer kapsa nahaver havkas karsazı meheni ver nahatani yekji elbette havkas parlamenteri me deputat bejine Baruski havkas siyasetmedari me naha az ver dinerim yani huni meteni beyl huni me bekhadi beyl tasadıbı geçi ama tane noalem hem yakin yakuni mahaya hem her vakit servabın هم ترکه ناشن هم ورانه بعد سبشن اب یه مایه چا بیزن تو سر چاویمن هاتی برا جاردن نوروزت جاردن پیروز به خود راضی به پیروز به نوروز و خود سری من هاتی سر چاویم ملت مرا یکونی و مرا بازگردکی سرچمه خوشکاملی خود و راضی به خود ایروژو و عذیت بشینن اوی پیریداد شده بین هر بجی نوروز آماجو پیروز بس بازگردکی بله ام بیجه که میوانم نها خانمه که بین میدانی چما فرقه yani خانم خاتون میر جن شتیسا نه فرق تنهلی چاق هنه که هلک خاشق به برنامه یا خانم زرین گلک خاشق گلک بدو گلک جهاتی نها ور سریدانه که از سپریزه کی بکم از ناو نبیجم سپریز hala sürprize ki bakın ki sürpriz biz az خانم زریه کی بینم سر اکرانه اوجی سپریز که خود نشان ناده الا مزک خود نشان ناده ها خود و شارتی ها مزک همسبا ما هون دویجن اره؟ نه همسبا کی بیجن yani ور هنک بده و هنه یک جی افای مهانی سر اکرانه بو نظری خود شیر بو نظری اصلی کانت بخیر هاتی هنه که یعنی تا عالی ایشی قیرونشتی هم سر چاویتا باشناوینه اره
piştaxı beri xu bir işiqi nek piştaxı. Ça dikim nakim çiğneme. Çaçino adi. Naha çane. Ay her bir şey. Ha başa. Tizani kak davriş dvejin هالبسونا كيما ينو دنك رمالي بشكوي حسن تبيستن ويدري سازو كلام واكي نيبه كارو جيجا في الدنيا اي بي ستران بي هنرمند ما مشاد كورناوي Bu bir aslika kadir ev dünyayı çabe yani. اصلي خان بخير هاتي نوروزا تا بيروز با كلوچي ساري سالي تا بيروز باي درباز بوي اي ايرو زاني دسپيكه کا باشه نام دسپيكه يعني راست کرد قزاقستان هوید بربانک تیوی بکرنه لی به تخمین آمن از اصلا فهمدکم او تلویزیون بونه تمامیا کرد و کردستانیه راست بونه همیه اره بونه همه و نماجی روزبایا و گله میوانی ما اما گله که مهمه پیش نیاری و البته تشتکی اون خواسته که و اون خوازن تشتکی در خوبه یکی بشین فرمو کرم که هنرمنده میا دەستپێکی ئەس نەڕۆزە وەژی پیرۆز دەکەم ڕۆژێکە پیرۆزە بڕاستی هەمام نەڕۆزی چێ دەکەن هەمژی بەربانک تیوی بەبیە ئیرۆ ئەوە شابوونەکە مەزنە بۆمە کێ چ بکە و چقاس قاواتە وی هەبە زانەبوونێن وی هەبە بگهینە ملەت چاوێ ملەت دەکە ئەو تانێک gelek başa bu milletime bu پیشا روژا گلی ما و پیشا روژا کردستانی. حالی که دواشی از گلک شما وکی فیسبوک و بیشتر اف کانال انتظار کو بون کومونیکاسیون یعنی گلک باشه وکی اف چی بو امهاش حد دهنه. بری چه دبو چه دقیقی من نزن بو مالا بابی وانا آوا به خودش حتی بدوام. وکی مجال دانه ما ام دور به هفته بنرن ببینن. هفدو را خبردن و نرینین خواه بیشن لیلا خانم و دورش بری دورش از و پیروز دکم وک بجرین برنامه بربانک و برا بربانک آمد هم به طاقه کردستانی و رونایی بده شمالی بده هر بجی بربانک ودوه پاشی تاف درتی وقتا تاف درتی از دویجم روزه که جیبی وکی او تاوا بربانگا و به زمان کردی سر کردستانه و بیجه بیانی باش سوا و بخیر روش باش از هاتم کردستان انشالله چه ام دویجم azad biye, serbest biye u ama bi Kurdî me germ bike. Ne ku bi Arabî, Farsî, Türkî lê bi Kurdî, bi germaya Kurdî slavê bide me û berbanga me pîroz bike. Ez ji aliyê xwe de tenê dikarim bêjim çi destê me biraz ê alî kar bim. Ez tim hazirim bo we belku ev destpêk jî gerekê piştgirî bibe, bê piştgirî çê nabe. Ez gelek naxwazim bisekirim ser axaftinê gelek bikim belku sirê de gelek hene min mêj de dixwast bike tema stûdyeyê dinivîsîm wekî pir e stûdyo cî bo te tune sebir bike yani duma se diketinê ya gut dîsa kapsa mamus ez karim tiştê biçûk bêjim kerem ke ser yekem kapsa çima te Leyla xanim û mira jî birê devrê şima boçe çima ez xulamim şima bêjim ağa da te tiştekî ça xaş got te got berbang dibe paşê tav derdikevine berbang me vekir paşê tav jî aslîka Kadir derket û da ser me xêr hatibe serê min hatibe serê we çavê we ser gulab e ez gelek spasiya xwe didim we bû vê hirmetî bûvan gotinên gelek şîren
بو گوتنین جدل کدارته از زنم از باور دکم وکی گوتنین و کمپلیمنتین و بومن جدلتین لأجي ساورا قالك باشم وحز دكم همش تحسد كن رزدار دوريش آقای ما استغفر الله استغفر الله خلام يتم استغفر الله خلام خواده به خلام منه به خلام خواده به ليه جير ميوانه كي از ناوینا بیجم مدده کناندن یعنی چاوی من میزد که کنه جیکت کنم تو خود زفت که از چاب که نزانم یا جی برای بیجه ام جی پیرا بکنه نزانیم اوی نا بیازی بیجم تا چید کنیای تا چی مزدم کن وقتا وی هی جیتا باشه عزیزم من از گلک شما بوه گلک شما وکی هونه نه گلک لیکولینا بکن خو حاضر بکن بو بی برنامه کو اف برنامه براستی جی خود دلی گل دا ببینه از نوی جمعه یه برنامه دنینا جی گلک باشن چیزی بنر چیزی بی کارمه لی از دخوازم هون جی پیش کهون هلا جگشتا جی پیشتر ببن چیز بیشتر مبی امی آلی کار بنوارا گلک سپاس از ورا دخوازم از ورا پیشتر دخوازم از ورا مورال بلند مورال گشت دخوازم هون خیرات بن اگر پرسی وطننا از گلک سپاس هون خیرات بن سر چوات بن ام و بحرمتن ورید کن گلک سپاس و رنگ دا برنامه سپاس کن بمین خیر و خوشی ده گلک سپاس لیلا خانم یکم آگاهیتین دبیجن هنک میوانی ما نکارن تهوی بن از باورم استودیو تجی لوما یعنی از نخوازم ناوا بیجم 3-4 کس لوما کرم آخو یعنی از وراد بیجم لی حوالی خباتکار برا فهم بکن او کسانا را جاردن لینک بشینن یعنی چاد کن ایدی ام وی او که ام نکارم وی هلملی دا الا قدر ببن امنها دیسا هجایه کی دیسا میوانه کی گرانبها ناو دنگ پارلمانتره کی کرد تلویزیون ما یعنی ایرو گلک کسین او هانین با هف هانین همبر تماشاوانا امش بوی وشانه بله بریز پارلمانتوی دولت ارمنستانی بریز کنیازی حمید قسانوف ام بینن سر اکرانی ام خیراتنا وان بکن بیجن بریز قسانوف برا نوروزا و پیروز به هون خیرات بن سری ما سر چاوی ما آتبن لیلا خانم کرم کن اگر گوتن اکوه هی از دغازم خیر هاتنا برس کنیاز حمید دغازم و بخیر هاتنا از نوروز و پیروز دکم و هم گلک شانه واقعی هونی رو میوانی منه از و گشکا سلاو دکم و گشکا پیروز دکم راستی جی اب استودیا کوا و کریا بربانک هم گلکی شاد بن و کی ملت ما چه خود چه پیش داد چه و تلویزیون آنها کتینن مگش که دخنه یک او تلویزیون آنها که هم هف دبینن وقتی که هم بنده دادجین مدگو سامالیوت چیه یا همه چه هف ببینن و دگوتن که به تلویزیونه همه رونین هف ببینن اول که بینن که گلکی مزنه نوکی وقت کن از گلکی نخوازم بیجم ایرو روژا نوروز او جشن گلی کرده نوروز او سرهلدان و برخودان گلی کرده هم به نوروز سربلندن و بختوارن نوروز اینو بیه آزادیا ملتی یا گلی کرد و هم به نوروزی دبینن نکو تنویرا 4 پرچه کردستانی هم دمی ایرو جشنه ایرو شاییه ایرو کیفه و کیف خاشیه ایجا مدنیاری وانو دا وان او چا دوی ولات باوی منی کال باویه وانه دو ایدری
ایدر دیسا جشن نوروز دکرن به خملا کرمانجی کردی او کوفی و همو خملا گلکی دلم خوش داد چمکو وی در ارمنستانه قبیله کمه کرده ابو یا قرکا وی کنجا و پیش داده هاتن و او بونام دیسا دویم شابونه که مزنه ویرو سوی دیالبکری دا به میلیون مروی درین جشن خود پیروز کن خوازم بیجم از جشنای وکی کرده گشکا دخیک و هم دوی جشنی را دویم برا پیروز به یا دودا هم بربانگا و حادیه چکرنی استودیا پیروز دکم و رازی بونا خود دادم رافیق یعقوب میرزوی کیجان کرده گلکی قدر بلنده نام کردادا گلکی هم گشت از خوشی گلکی حض دکم چا کره خود چا بره خود و او هیما که کنیاز ابراهیم بره منی رحمتی دانیه و هم بوی یکی شانه چند گلیا جذبه جم بونام وان مروا کویرو نه بمرانه نادر و آکادمی که می تمامیا دیاسپری تمامیا دنیای دا پیش بو گوی رو چوی راما خوده کنیاز ابراهیم سترکک بو نوا ازمان کردتی و نوا ازمان کردستانی دا طلبخت را ایرو او سترکاجی تمری متبجی او مروی که نزیگی میبون بره میبون تمه مبهو را دچون دهاتم یان چاوا کنیاز ابراهیم من به را مزم بونم من به را خواندیه و ای رو طلبخت را بره میتونه از جانا دویجم که وای که هبه کنیاز ابراهیم یه مرا تلفن که همه خبر دن یا نادر رو یه تلفن که از همه هم را خبر دن برش کنیاز ببورینه از غازم سرده ناوی یورا نبی بجیزیده کم نما کده یورا نبی گلک دوی خزمت ملک افجی چه خودی یورا نبی بجی بره منی لاپی باش بیه محو را گلک حوالتی کریه به هورا مگلش کاروش خول کریه و نگو تنه او حرس میری قدر بلند کدویزم او هیچونه رحمه خودی لگلک روشن بیره می مزن اکادمیک سرروی خدا حجی جندی نادو محمود و سمن سیابند و گلک مروی قدر بلند چونه ایرو رحمه خودی کارلین چاچانی رادیو ما وی داری ریا تزه وی داری بغان مروان میروی اسد کو سرکاری لیک گله روشن بیره منه و اونا ستیرکا ازمان کردستانی نه وی رو هم بانوان گلکی خمگین نو از نخوازم گلکی دریش کم از خوازم دو گیلیا دیسا بیجم بونا کنیاز ابراهیم چمکو کنیاز ابراهیم 6 سالی زیده محو را مزن بونه محو را خواندیه محو را حوالتی کریه قانتی کریه و سال 1990 شونده وقتی کنیاز ابراهیم جرمنستانی چاو علمدارک دکتر پروفیسور و چو قازاقستانی متمه به تلفن ها را خبر داده یا نزد چوم علماتی یا نو چند جرات جرمنستانی او حلقاتی ما گلک نزدیک بود و به یکی از خوازم بیجم او خیمه و تلویزیونی که کنیاز ابراهیم دانیه او دیسا پیرانی نگه گلکی مزنه اما بونوی مروی از وگشکا هجاجی که حوالی که خبردان و در عزیزی و بیرو سرکار کرده قازاقستانی رمضان شیخ اسکری بویک تیمور خلیل افگش که مروانا حوالی منن بری منن نزین تیاموان رو گلکی هیا اون گشک بری منن او یک عظیم ایجا خبر داد دیسا قومی منن بری منن و گلک میوانه وحن از زانم و گشی مرا گلک نزینگن گشک بدل حز دکن و از وگشکا را ساقی سلامتیت خوازم نوروز وگشکا پیروز بمبارک دکم مجیوه در ارمنستانی بونا نوروز گلک دشت چه کرنه او 27 ماه سندوکیان دا او تاترون و تیاترونه هر بلنده یا ارمنستان وی داره امی جشن نوروز بکن آزاد بدران چا دنگ بیش یه بی یعنی یه ما چادوی شا بکن
ام جی وارد خوزن و ناف شاید ببینن و ام جی وارد خوزن سرکفتنه وارد خوزن ساغلمیه و تمه هر بوی تلویزیون هم هر ببینن و هر راشابن چون گدنه دوی نه بدوره نه بزوره و دبک سوی ام گله مروه هم ندبینن وارا گشکا ساغی سلامتی پیش کفتن gelek spas serseri me serçavê me hatibin û jî cardin Newroza we pîroz bi em we jî bi xêr û xweşî verêkin sersera serçava hatibin îja em hinek mêvanê me nikarin tevê bernamê bibin hineka jî yani wê sedemê vîdeo şandinê ku em ê çav bikin zanim em niha dîsa mêvanekî qedirgiran mêvanekî giranbiha mêvanekî gelek xebatên pîroz bo zar û ziman bo gelê me bo civata me gelek karên pîroz ki em bêjin rewşenbîr zimanzan te ça hemen fehm kir mamoste hûn xêr hatibin Keko xêrandar bin gelek spas dikim ji bo wan gotin Newroza we pîroz bi we jî gelek Newrozên şa û dilşadiyê bibînin me hela qala we nedikir Leyla xanimê hemen got reşo zîlan êdî ez de kerem kim ez hela genc bûm mamosta reşo zîlan şagirt danîn vera Gurcistanê yani em rastî ev datîn emekî pire çima îja mamoste jî hinga genc bû mamoste tu kal bû mamosta niha jî genc e yani bi xêr hatî geko ez gelekê xweşim bi dîtina te tu xuşka Leylê tu sadkî ku pozên bilind bibe ha geko gilê te tu car bîra me naçin bere tu dizanî nasîna me digihê salên nîve heştê pênc heftê û heşt ez cara pêşî hatibûm Gurcistanê û paşê tevî xwendekaran di sala heştê û pênc payîzê ez hatibûm piştî me çend cara hevdû dît ji xwe cara pêşîn min ku paşnavê te bihîst çil dergûşî ez acêmayî me mişte pirsîm got me te çil zarokanî ne dergûşî tu Kenyayê dema we xweş be ez gelekî kêfxweşim ku we gazî min kir ji bo vê roja pîroz ku Newroza ji bo me hemû Kurdan şahiyeke gelekî mezin e li hemû Kurdistanê hemû parçeyên Kurdistanê di nav hemû Kurdan da û her wiha şahiyeke mezin e ji bo birayên me yê Kurd ên kevne Sovyetê ku ji wara televîzyonek hatiye danîn bi navê Berbang peybeke bi xêr e her tişt serê sibehî dest pê dike dinya ronahî dibe Berbang jî wak navê xwe ku hinek Kurdê me jê re dibêjin Elind Kurdê me soran dibêjin Berebang pencereyeke nû ji bo me vedike înşallah ev kanal jî ji me re pencereyeke nû veke û em ê dunya xwe ji nêzik ve bibînin û em ê bikaribin deng û behsên birayên xwe yê Sovyeta berê ji nêzik de bizanibin televîzyon zanin gelekî giring e ji ber ku ew xîtabî hemû tebeqeyên civatê dikin xwande nexwande kal û pîr û zarok mezin bi taybetî ji bo me Kurda cihê gelekî giring e ji ber ku piraniya milletê me nexwande ye û piraniya milletê me
بزمان خو ام بجن پروگرامان ده تلویزیونان ده نابینن جوی آلیوا گواکو تلویزیونک تشتکی بلاف دکه او دچه گوه همو جرا کردان بی فرقی کتی خنابره بی مثلا دین و ایمان و فلان و بیوان جوی آلیوا گرینگی و گلکی زیده هم گلک شابون کو و دست بکارک و ها کریه هلبت لپاش و خواهد که دور و درش زحمتیه که گران هیا او جی دویم رو ببجه براین مین قدر بلند ین دست بکی دا کردن قزاقستانه وک که عزیز زیو وک که عظیم وک رحمتی براین من که خنیاس إبراهيم وقال حسن دن وكو آبي نادروف خباطبان إنسانان تدا هيا أم دوي هرتم خباطبان إنسانان بشكرين وقدر قيمته بزانبن إن شاء الله أف تلفزيون جمرد با نافگینک واسطه جبوك ام كرد زدت نزيكي هببن او ديوارن دين و ديانته او ديوارن فكر و باوري و ايدولوجيا جناب خوراكن و بتر بگين هف يكتيك دنا مدى پیدا ببا اف جي هدي يكتيك نتوائي دنا مدى شبكه كو ام بكاربن ملت خو ولات خو چاندا خو دیروکا خو جنزیک و بناسن انشالله واکو کرده مده بیجن خوده قوت هزکی دیده و اون و خباته باش پیشتا ببن به پروگرام دلال بری هر چتی خطابی زاروکان بکن جبر که زمان گواکو در باسی زاروکان نبه زاروک خودی در نکبن او زمان هدی دمره نامینه و اوجی مرنا ملتکیه که هیچ یک جمع نخوازه هلبت که ملتی بمره مخابن افچرخا دنیای دوی سردمی دا اوسانه که گوا که مروفت که بر زوت پچقاندنه زوت حلاندنه زو نامینه جاجبر و ادبیجم که بر یه چشتی پروگرام نوسا که بالا زاروک بکشینه زاروک و بدم بر تلفزیون و لی تماشا کن یادن جی ملتی ما خو بدم بر و روشا ملتی خو ولاتی خو ببینن از دزانم دناو کردن که من سوویتی دا که سرکه گلک خورت اجبو ولات جارا پیشین که من سال 78 دا کردن سوویتی دیتن من افجینسکایی دا ناسکر کو براستی تجارا ندهات بیرامون کو ده کسران ها کور به هر چی کسی که مدیدید بحثا ولات خود کرد ملت خود کرد گوگلو روژک ببک و از بکاربم و کو کرده می سرحده بجن توپراغا خود ببینم ارده خود ببینم گنده خود ببینم یعنی هرم سر گورستان مزنن خو اول برکلی وان رونم و جوار فتحه کی بخونم جوار دعا کی بخونم و اوا روناهیه که چروس که انشالله اوه گش ببن و دناو جواتا مدا ببون دناو جواتا مدا بلا ببن چاوی مبکه و مجی روناهی تر بکه گلکی که پاشم که اف دروجه که وهان من روزه دا دست بید که مناسبتا بیر آنینا برای من دلال که خنیاس إبراهيم تی در خستنه اف جیه کیف خاشیه و واکن گوت و امش بیر نکن که دا گلک کرده می سوویتا برید بیده هیا خودی مالاوان آوا بکه خودی جیوان چون رحمت بکه بهشت مایی خود جیانه که تندرستی سالمی داشت ساقی بدوان
امرك دريج بدوان ومانوا أفابا وقالك سباس ودكم لسان ام جوار سپاس دکن گلک سپاس هون خیر هاتبن سرسری ما سرچاوی ما هاتبن سپاس هون تاوی برنامه بون و رنگ دا برنامه سرسری ما هاتبن ام و ورکن لیلا خانم ام همان میوانه که می میوانه که می گلک یعنی پروبلم آوی وقتی هی لوم از لیبارونا خو میوانه دند خازم جبر که میوانی ما درنگ هات لی یعنی وقت اویتونم گله بدن ری کسی که اوج رنگه که خوش دا برنامه ما ویواری بخو بجن اوج گلک تایبتی خواهی یعنی سیاست مدار روزنامه وان نویسکار بیجم روشنبیر کره روشنبیرایی لی ما ویواره سر یا تو کزانی هم از شاد بیجم میشه تگوادن جزم یعنی از پاش یالاته بپرسن بلکه تو قدر آمن زانی نه مثلا کلوچه ملوچه برز هزار شامل اسکرو نوروز و پیروز به یعنی ما برز هزار ویواری سر ناوی تایبت سر ناوی یعنی ریوبری یک بون تیوی ما به وی صفاتی و تو دعوت کری کرم خود دنگیت از وکم نه تشما دادای دنگم نه ایوار باش از سری ده نوروز و کلوچ دربازبی کلوچ سر ساله هموش ملت خود پیروز دکیم او براستیجی ایرو سپاسی خود خازم که درویشتره خوشگلیلا داره حوالان رافیق وزیر ادوارد مامد همو را سپاسی خود دکیم و ام میوانم که ایرو به هبون خواه به بشتربون خواه اوه که پشکرتی دان اسکر بوی که عزیز زیویه تیمور خلیله شیخ رمضان نا استیک قادر کیناز امید او میوانن دین که از نظانم باوردی که میرو خبردیم پشکرتی خواه بدن از جناب خواه سپاسی خواه دکیم از وقت کرد سوویت تولید دبیم ویداری او ایرو روح ماموستا کیناز شاده با سپاسی ورکی هون ایرو روح وی شاده کن براستیجی از جبووی جی پر کفاش بوم آرمان جی جیانه اوه کو ام روح مزین خواه شابکن ام عمل خود کار روح وانا شابکن حوالن هجاجی به عمل مزین مجی به عمل خواه روح کیناز ابراهیم شاده کن از باوریم کو بربانک تیوی ببه دبستانه کی از باوریم کو رول خواه باش بلیزه ببه دنگ کردن قازاقستانی جبه همو کردستانیان او دنگین کردستان جی آگاهین چاندی هنری کردستان بگیجه کردن ما قازاقستان و همو کوبتین بری از باوریم کو سیاست چاپابنی بربانک تیوی جی خوده استراتژی که باش خوره گرتیه و باوریم که به دبستانه کی چاندی دبستانه کی هنری دبستانه کی زمانی براستیجی ام اسیمله دبن براستیجی ام جی کوک خوا گاو بگاو پاش دکوین دور دکوین جبروه کی از یک بون تیوی جی تایبتی بربانک تیوره و مکتب دبستان زمانی دینیریم اف کماسیان کو قازاقستان قرغیزستان همو سوویتستان هیا باور دکیم گور درفتی خواه گور امکان خواه بربانک تیوی بانتشتانا تیجی بکه ایروژی نوروز ال مسکوی از حتما مسکو از لازم از دیچیم نوروزی شاهی نوروزی چی دستمه وره ام آمادن آلیکاری بربانک تیوی ببین ببال او رقابتی که باش ببه ام جهبون هون ببین ام هودو را آلیکار ببین
ام üse dikarin peş bikevin em dikarin üse millet xwe bigînin azadiye Nevruz ji bo me hemiyan pîroz be Newruza Kurda ji bo gelê Kurd pîroz be taybetî xuşka Leyla taybetî birayê derviş Newruza be pîroz be ez ve hembez dikim û serkeftî de vere dixwazim gelek spas em bêjin tu jî xêr hatibî wera jî serkeftin spas dikim her hebin û sersera serçava hatibin em we jî verêkin oxir bi wera em dîsa mêvanê xwe ça dibêje rêzdaran yek û yek bînin niha Leyla xanim sirê da mamosteyekî hêja yani akademîka hûn dibêjin akademisyen ba me profesör Birêz Profesör Doktor Ahmet Özer civaknas û zanistên siyasetê Birêz Özer hûn xêr hatibin ser serê me ser çavê me hatibin Newroza we pîroz be Nava xêrê da serçava sersera ez ji bira ji Mersînê silavê germ dişînim ji wera kekê derwêş xuşka Leyla Nevroza gelê Kurd pîroz dikim ez vekirina berbangê jî pîroz dikim ez bi wekî eva ji bona gelê Kurd pencereke gelek giring e lewra evayê zimanê Kurdî wê pêşva bibe eva televizyona wê bibe bendava asimilasyona qirêj li hemû welatê Kurdistanê û yê diasporayê ev gelek tiştekî giring e eva televizyona wê gelek zanyarê me rewşenbîrê me yek çûne rehma Xwedê mînanî Kinyasê İbrahim mînanî Nadir Nadirov mînanî Yurî Nebiyev û gelek rewşenbîrê niha jî yê bûne bi dîrok hêca xeberdan mînanî Eskerê Boyîk mînanî apê Kinyasê Hemîd mînanî Têmûrê Xelîl wê wana û cîvanê me bigîjine hev wê bêjne wana evana pêşiya wan meznê we akîne hebûn gerek hûn riya wan da herin wê venê bêje aj tiştekî gelek giring e wê kuldur çandara me wê çanda me pêşva bibe wê hemû dalê Kurdistanê yê Bakur Başûr û Rojavayê Rojhilatê bigîne hev en tiştê mezin qurna bîstiyeka da wê bibe berbanga qurna Kurda xelqê mezûm ya bîstiyeka em hêvî darin çünkü eva li cîhanê da gelek xelq hemû yek milyonekî 2 milyona serfiraz bûne Kurd êdî di navçê da 5 milyonin wê serfiraz bin ez bîr û barim ez gelekî spasiyê xwe tînim yek bûne sedema vê televizyonê Kurdê Qazakistanê û serokê Yekîtiya Kurdê Qazakistanê Ezîzê Ziyo cigerê wî hemû ka hêca Ezîzê Şemo Refîqê Yaqûb û hewal hogirê dirê û yê xeber dane wê xeber din jî ez wana hemû bi rêzdarî silav dikim û daviyê da jî ez dixwazim wera bêjim kî min pirdukek nivîsî li ser Kurdê Qazakistanê navê wî gelek welatê xwe digerin Kurdên Qazakistanê min eva pirtûka amade kir kekê Kinyas İbrahim Mirzoyev û Birêz Nadir Nadirov dihev çinarê gelek mezin li Asya Navîn eger bibe qismet rojekî em ê ser vê pirtûkê û ser berhemê wana jî xeber din ez nikim İnşallah pîroz be eyvallah gelek spas dikim dîsa jî kekê derwêş xuşka Leyla destê we xweş be barê we giran e ama eva tiştekî gelekî taybet e bi serfirazî bi dilxweşî ez warim kî hûnê vî îşî bibine serî mînanê hêstêrkekî li esmana geş bin em jî gerek
علمدار و خدمی چه دست ما وره ام جی آماده نه ام وره سرفرازی دخوازن همو گل خو سلاف دکم نبروز واجی پیروز دکم بربان سر چوا و سر سراحاتیه چوا کی یکی خبر دا گو بربانک وقت تاری دچه ادی شفق ودکه او وقت شفق کردانه وقت کردانه سر چوا و سر سرا اون هاتنه گلک سر فرازی سر خیرات بین yani ev tarihi بوeva هره بوeva هره و işıkkı var hem hevidarın dakika saat kavati بدوه سر سری معاطبن گلک سپاس من her hebben امنها کبینن لیلا خانم ما زاروکتی تشتک او که لیستکک ما و سا تلیا خود کرده وی خو او کام پارلمانتره کی می دیسا سا هم ام پی سر بلند هم ام پی شا و کبار خورده کی زانه پیشکتی نوا جواتی دا هلم بین ناویم بری نبیجن هلا برا بی رز وکیل خیر هاتبی سری من هاتبی سر چاوا سر گالک سپاس چاوا ابراهیم دوریج خوشکامه لیلا خانم هم دریج واگشکی او خدماتا کند کن از گالکی کیف خوش دوم راستی جیرو روژاکا دیروکیه آفا که کنیازی بریم وقت کن بربانک تیوی پیروز دکم از هیز دکم یه دیروکامه چاندامه کرده گالکی پیشته راما خدا پیکنیاز و راستی جی کارو باره گالکی مزن دکرش بانا کرده ما قازاقستان آسیاناوی ساویت آمه بره ام گنج برا جال ویچتی وی خوات زانن اگر دگو هر شغلی دون گره کی پیش دارن گل زارو که ما خواندنا بلند برا ستنگه دولت قازاقستان پیش دا چونه آنچه بیه از خو واقع 20 سالا کلا کاپک نیاز خفتیمه دگو هم 85 ساله چا جیان دکن سر ارد قازاقستانه پارلمانتاری مجی یکمی گره که اوه آلیکاری مزنده دا مگش کی اوا فکر که گله کی مزنه کی سر و مسئله خفتی رفیقی برا محمد برا ایدیک وزیر جوانا جوجی سپاسیان هیا امجی واقع آنها تا مالبات سکینه چه کارن بکن امی بکن کرده ما قازاقستان برا گله کی باش خوش دجین دولت که سارنده هر مافهمه هیا سویج همی نوروزاق در باز کن فیسبوک ما بکن جمع رنگ لیست که گووندا خمی بون اون دوینن هم زمان خواه خبردن پیشدا چون ما گلکی باشه بربانک تیوی یکی بونا ما یه قوات که براکیا ما گرمایا ما از گلکی دبیزم مزنه ما خبردا ولی شیخ رمضان عزیز یا عظیم شما بداره من نچکاپ کنیاز حمید دید جان ساق اوی را اشتخازم یکی تی ساویتا بر مدی چا دیپوتات ما پارلمانتاری هم جال به پریمیر هلددن پیش داچونا کبار دوین پیش داچن راما خدا پیکنیاز او فکره که پرسه گوتنه خاکی که خواسته و همه بوین پیش داخن یکی تیا خو قوات کن وکی نجی خوازم نوروزا و پیروز کم اسلاف کم جان ساخوار رو بخوازم به سر روی و بکن کرده مگش که رو بخوازم سرکفتنه جان ساخ و بختاری بخوازم بربانک تیوی جی برا دنگی دنیای که با هم جی برس کلکوانه جان ساخ yani hun gelek kilekam evin liça yani bir ve emeşi bikin yani hevkaz deputat karsaz embejin mamoste zanyar revşenbir ne eva gregrani bile emeşi bikin vekilcan gelek spas Nevruzat tecardın piroz ve
خیرات بی سر منات بی امتجی به خیر و سلامت ورکن خو پشک و نظری بپاریزه سر چاوی منات بی بله نها امنک جوانا ببینن اره لیلا خانم که دوریش امیدی ساعت نیمه که وشانی دانن هلا رزی ده حقص میوانه نه یعنی تماشاوانی مجی امزو نوستن هلا بسکنه ام نوستن حقصی دوازم ام کی بینن ام دیسا جوانکی بخود جوان لی کاری گلک هجا گران ام بیجن کاری گلک پیروز دکه ابراهیم فلیت ابراهیم سروکی وقت جوانایی خینجوی فدراسیونا ناوی براز نکارم درج فدراسیونا کردین سوویتستان وردا جیگری امبیژن بردف کی فدراسیونی خنجوی دیسا جیگری سروکی سازیا یکیتیا کردین قزاقستان رز ابراهیم هجا ببو تلی دنری ایدی گرمایی لید باره تکوشی خورتکی باشه سبب اوی از دادم کناندن جیر من میزد که دکنه اجد کنیم ابراهیم جان خیر هاتی بی چاوی من خیر هاتی بی رونیا من سرچاوا زور سپاس براستی ایرو روژه که پیروزه هر دو آلیادا نوروز جشنه که پر گرینگش بوی ملت ما ایرو هم نوروز ده هم برنامه تایبت بربانگ جنوب کومارا کردن کازاکستانی بله ایرو وقت روژه یکی روژه وشاندنی ایرو دست بید و روژه نوروزی انگلک کیف خوش دون روژه که پیروزه از و همیو مبارک پیروز کم گلک سپاسی تماشاوان همو کردستان هر چهار پرچی کردستان با شور باکور روژالات روژاوا و هر کرد دنیای کرد می چاک دگوتن یا پرچا پینجا کرد سوویت بری برستیجی بشک نکیمه و برستیجی سرخونن ام گلک جی جملات حزدکن ام ولاد پاریزن ام ملت خورنه و كاكي دوري شبايج تواسيري دو دا سبيكر هاخو ساخ باغوت ام كوري في ملاتينا زيدانا اوا ام جري ملاتينا ام جوان بو دايكا كول بابا وبن خدمته ملات خناس واجي بيروز كم كاكي دوريش وك بيشكيشوانك سروي برنامه خوشكا ليلى هزوا دو وناست كم ديوم بوليزر ايواز دهات جمع اوروبا اسكوري كوري بوليزاري ما تلوفي بوليزاري اي والله ليتشا بس النوفي بوفي تاجي فليتينا بله اري يعني اموال ناس كم اموال الشاطرن وبراستيجي ون ايش شعبي معنا براستيجي كاك دوريش هم خوشكا ليلى ريا ما هون واتكن و نمك بيش دكانيوم وقت خوشكا ما اصلي قادر جبوي بربانگ گوت و گوت سوی بربانگ سواتری وقت تاف دک و کردستان آزاد گوتنا بربانگ زارتیا مدایا ام دچبون گند جم کالک و پیرکاخو و بری دا وی دمی او امجی گیش نوی دمی کنگی الکتریک آقاسیتی نبو لامپا پیترول هبو آگر ودان و هر تند گوتن شواقی بربانگی کار و خوات هیا بربانگ براستی برابه و دست پیکا آزاد بونا ملت ما دست پیکا بند بونا ملت ما ایروز از گله که خوش بوم سروکی فدراسیون ناوناتوی که شیخ رمضان تلویزیون ما پیروز که براستی
کردن سوویت بری ام همو سر ریا کار و خوات جبونا ام هندان نون یعنی جبونا نتوا خوب بپارزن و آبی عزیزیو وک سروکی به کوملی بربانگا کردن قزاقستانی یورو بجدار بو ما گشکا پیروز کر ام گلک شانه و چقاس مروی من نو دنگ قدر بلند گران بهاج تولید ون براستی جی ام سریخ بروان برجیرد کن و همو کردمه دنیای هر حالی دا ام گشکا پیروز کن براستی جی یورو روژه که شای روژه که شابونه نوروزه گشکا مبارک پیروز کن خورده دلال ابراهیم تا گلک من کیف خوش کرد راستی جی دار سر کوکا خوش این دوه چقدر ما قزاقستان دی باویده ام کار دکرن راستی جی دار سر کوکا خوش این دوه هر بجی سپاس گلک بن خدمت ابراهیم جان ام تجی بخیر و خاشی ورید کن خیر هاتبی سرسری ما سرچاوی ما هاتبی ام جی کاریتا دا سرکفتنی دخازن نوروزا تا پیروز دکن خب باش بنیره Naha Leyla Hanım meyvanek me yani giran baha navu deng lena problemek mezine kamera da probleme emi çavkin yani teni deng vay tevibi kiye kakru est korum zaman kiye meyvane şükür vay ya bu kay lamra usadını visin beni hünermen da heja Gülistan perver. Beli kurban. Mamusta Kerem akı telefonu ha serkileki biz verine. Serkileki. No, kako boş bu. Na ayar otomatik ni lomak serki. Ne debrasab. Ayar telefonu gele. Baş. Hun khairat bin. Nevroza ve پیروز به امشابون موندیتن جهوليري ريدو سلاف بو حميا بو گهداران بو تماشوانان اجي كيف خوش بو براسيدي باش هون باش مدبهيزن پر باش هم باش دبینن هم باش خاش بدو دبینن همش باش دبین gelek spas. Vallahi tuzane ev mesele tekniki ez pir ne zîrekim têde. Cara pêşî karekî wisa ez dikim ji ber wê jî eger kêmasî hebin hûn me bibûrin. Rica. Berbanga me bi xêr û selamet hat. Em gelek pêkê xweşin û hêvîdarim di kar û barê xwe de serkeftî bin û berdewam bin. بو هر چند پرچه کردستانی به وی کردیا خوی دلال و پشک براستی جی جارا پیشی برای هجا که درویچ است گهداری دکم تو یک اکتوره که رو نشتی ماشاءالله کردیا که زلال وسط داخافه مرو تیر نبش آخافتناته خودکا لیلا هر وسط جیبتو جی خوشکا من دلال سپاس دکم لی از باورم و زیده نه چون yani sinemaya, kinoyu ne mi tabi Cüneyt Arkın filmi mi ne bu ne aktör bu ne ça? Ez bavar nakim teşekkür sarrat değil. No. Yani vallahi bari ve dirane ez verbejim ne hisaye. Loma une mil bidin millime bari me sivik bida. Em de hizmet edene. براستی دیاسپورا کردی قزاقستانی هروسا ارمنستانی گرجستانی سویتا کیف کاروباره کی گله کی گرینگ و نرخدار و پیروز میراثه کی گلک مزن جبو کرداهی و حتی ویگا ویجو هند کارو خباتی دنه براستی جی مرو بنکانه بچن گوتنا کاری وان خباتا وان زانستا کو لپیخو هشتن جبو گلی کرد مروف نکانه وصف بکه بله لکردستانی وکه هون دزانن هر چار پرچه کردستانی ملت کرد نفس شفرشیا که دبو سوویتا می بره سوویتا که وکه روناهی بو جبو من
برادیا خواه بدنگی ریوانی بریا تازه و گلک ام بیجن روشنبیر و زانستین ما ینکو جبو کلپورا کرد جبو ادبیات و ویجا کرد بسالان خبات کرن وکه پروفسور قنات کردو و که کنیاس ابراهیم و پروفسور نادرو وکی دیجی بلکی نایم بیرامن لگلک کارو خبات زانستی و بیروکا مده سونا هری گرینگ ده زرازای کرمانجی ده خبات کوسا بریو برن وجبو ما کردا میراث گلک مزدن راستی جی سبه ده زانکوی منا ده یونیورسیتا ده او وک درسکی ورن خواندن بنگهک مزدن هیویدارم هر بشی از دخوازم بالی بکشینم سرتشته که از رپوبلیکا قرسه ما تو رپوبلیکا قرسه سرتشاوی لوما کردیات هنده خوشتی دلاله کرمانجا ما یا سرحدی کرمانجیا و کرمانجا عطلی هون عطلین راستیجی وسایی yani Kurmancıya me evan aldan verin Sovyetistan'ı Kurmancıya Republika Qersi ha. O avn adetin Qersi. Mamustaya heja em Nevroza ve Piroz dikin. Ezi herusa Nevroza ve Piroz dikin. Ser xeyre be Piroz be. Ez geleki keyf xoş bum. İşe beşkar bum. O xuşka Leyla. Ez geleki keyf xoş bum biditna Cenab-ı Teci. اجی والا ام هیویدارن ام جارنا ایجا سروی اکرانی هف ببینن هیو خوشتر بکم از نه علمیم از نه فیر بو از باشتر بکم جلی خوشک لبر خوکم پر باش خوشک لورم پیشیا کامری ایشه جل نه لازمه اون یعنی خوشی خاشکن یعنی جلی وقت خوشکا لیلا ایشه تمینه خانم اجمر تلفون کر گودوی تو بشتار به تامینه مگو کس لمالی تو نه از نبروم از چواتی کدمی والحاصل ما چی کرد والا چی بو خوشی چی بو گلک سپاس گلک اجی گلک سپاس یا ودکم نوروز و پیروز کمو یا حمی گهدارا یا حمی تماشاوانا سر خیره به بربان و خیر و خوشیات جیان آمد گلک سپاس خیرات بن گلک سپاس سری مسر چاویرات بله دیسا خانم زریک هیجا دیسا هنرمندک هیجا دیسا امکدارک چند هنرا کردی دیسا انسانک سالا و خدمتا چند کردی کری ام به خاشک بون و بدبون آوی بینن سر اکرانی اری لیلا خانم به دستوراته بله هنرمند زوزان تو بخیر هاتی زوزان جان نوروزت پیروز به سوری ننیرم دمکم دا نخوشیا کرونا درباز کرنه دنگی بلکی نزلان تشناب لره دوری تا خلق حقص مهاوا پی سر کلکی تسکنه yani سر کلکی نباشه نه yani bu نخاشیگو Nevruzata piroz be me Nevruzata piroz kir yan carna nava qsedan da haneke masiye meçe bun gelek spas Nevroza veji ya hemu geleme ev Nevroza be agre cani qahraman gurbiye jdilu can piroz dikim la hemu geleme tamamı geleme kurd ve piroz dikim televizyona ve berbanji جدلو جان پیروز دکم سرکفتن شوارا دپزم ام هیوی دکن راستی گله کی باوریان میجی هی بر ناوی کاری دا ماموستا دورش هبه
استغفرالله استغفرالله سر چاند هنر و زمانی من از باورم از هیوی دکم گلک سرکتیم این کاری که پیوست کن جوار سرکتیم بخوازم گلک سپاس اولی ماموسا دورش راستی نرمنده که هیجه موزیک نبودن آستکن وکی موضوع مجهی تکلیم هی هر تلیه که داده هنر که تلیه ده زیده همون بیش daha زیده دیدیم چه خود بیشی گلک سپاس راستی از هنک بچم دمی بره ام زاروکتی خدا راستی کردیمه سوویتستانی زاروکتی خدا بابیمه کالیمه رادیو ایریوانی گذار دکنم یعنی چند هنرامه پاراستن آنی ویدمی و اندانه بو ام گلک سپاس داریامان دکنم کدامان سپاس کن که چند هنرامه وندانه کرنه آن بیروژی آنین جوانی می ناجی سروی که بردامون بکنم سرکتم دخوازم دیشکتم دخوازم جاره گیم روز و همیان پیروز به گوتنی و جمرا گلک سپاس خیر هاتبی سرسری ما هاتبی سپاس در رنگ دا برنامه ما ویواری ام تجی به خیر و خاشی او لز و بز بریکن سری دا گلک کسانه برنامه اش دریج دبی ببخشینه ام سپاس تین تو تاوی بی دانم میخواه دیتی گلک کسی ریزی دا همیان سلام و ریز سرکفتن ایوار باش سالم سلامت سر چارم بله ام دیسا بری خو بدن ارمنستانه که yani Ermenistan'ı mı asli bir Ermenistan'ı le bu bavarım Sovyetistan'ı jiyandı ki mamosta Mirazi Cemal embejin taybeti viş gellekin mamosta javun khairatı ben خدا خیره بده Nevruz ve piroz be کسی بری پیشن از روزات یا خوشگاه لیلا چل در گوشی بلکه لیلا سان نوی لیلا تمی جمعه هبیه سر فیسبوکشی اواجی از تمی دبینم از بخو بلکه تو زونی خبرکاری روزنامه یا ترجمه بله انتم یک یا نویسکاری ارمنستانی بله نوروزا و پیروز به یا همو گل کرد و کردستانه هر کردکی دلسوز از نوروز و همیا پیروز دکن ایرو برا شابونه که گلک مزنه دما جاب هات واکی که برای می کرد یه قازاقستانه از قازاقستان جارا ما اینجی مگود از کرد ما قازاقستان حسانو کم قازاق حسان دکم کرد ایریوانی او که جمع چونه همون روشنبیری رو نبوده روشنبیری نبودن رحمتی کنیاسی برای اوه آب نادر رو کی جانی بیش مگس کاشی نازده که پیوندی ما هم را هنجی از بنا خوافتن خودریز نکم من هر گلیک بگوتا او نوی پیروز نوی بربانگ کوی تلویزیون کرنه خبره که هلبسته که هلبستان مزن جگرخون دکه و بیرانن دویجه رونایی پی تاریه ازی دویجم واقعی که اما قاسال زمان هم تاریه دوران آدمانه او تشتاکی شابونه که دویجه رونایی تی او از باورم تلویزیون ورگان و رونایی بده یاد داده از بیشم ده سال زمان خونا گلی من درجه حتی وی دقیقی خورد تو قیزه من خوش که برای من سنگار را دا شر دکن
شهر دور و دریج دچه سیلها هر از زور از زمان دایگه و چانده شهر از شهر بار نگم شهر بلکه 1000 سالیش بکشینه لی دما ملت ما هلدن کرد مای باکور یه هر داره زمان دایگه خواهی کن چانده خواهی کن وقتانه گل کرد جیان دکه وقتانه گل کرد سر بخویه سر بخو بو نوه و بکرتوی از و همیا پیروز دکم کتکاری به تلویزیون یا بربانک به تایبتی کرده می قازاقستان پیروز دکم شابون کتا دلمه هم گلشانه وقتی که ایرو چاندا کرده می سویتا بره ادی بگرانی در باز قازاقستان بیاد چه و پیش تا گوت یریوان رادیو یا تزه آکادمیا اونیورسیتت گلک اوی مهبون ریخستن مهبون لیرو تنه امانا سر روزنامه یا تزه و رادیوی اوی تشتکی باشه اوی مایه بگوتن اگه یک دورش خوشگلیلا پیروز دکم 1000 جاری پیروز دکم گله شاد من خیرات خبردانا بگیرا بسه گلک سپاس پیش روزی همی دریج سکن همی و بکن میوان یک و یک هون خیرات بین سری ما سرچاوی ما بین ام نها همه دیسا لزو بز میوانکی گران بها دیسا بینن سر اکرانی لیلا خانم پارلمانتری ولاتی ته دنگ ها دنگی منا پارلمانتری ولاتی ته هم بینن سر ولاتی منه خورتکی گلک برات الشابي علی برات الشابي والله كي خوش بمقلك برات الشابي بری دپوتاتی پارلمانتو یا گرجستانی نه پارلمانتاری شما از خازم تو بیجی لوما اسکوی می داستنی آی هر بیجی خیره به اسکوی می کرم کده بیجی اسکو تبخیر هاتی تسر چاوا سر هاتی اسکو پارلمانتور حتی ببیا پارلمانتور جی اسکو خیرخواز ملته اسکو والله پاریزه کی گلک زوره اسکو مروه کی به حرف مزنه مروه کی مروه اسکو تبخیر هاتی نوروز تا پیروز با کلوچه تا در می در بازگوی هاتنا بهاری تا مالبت تا پیروز با کاری تا را سر کردنی دغازن اسکو جان ایرو پیروزی که مزن نجی چاره تلویزیون که نو هاتی آوا کرن و امیرو گلکشانه اون میوانی منه و البته هون اف پیروز بایخا بین ازمان ایوارو اخیر یا یکی از رازی من بوناوی یکی چوه علامتی دامه از جی روژا ایروی تاوی و همه اول راستی روژا که باشه یا یکی نوروزا و یا ملت ما گشکا که کی داره هیه بمبارک و پیروز دکم کک دورش پیش دا چوینه باش ورا دغازم خوشکا لیل اچه 40 سال پیش دا ژورنالیستی که خود دست بکر دیسا ایرو درش دکی بونا تا و بونا مالا باوی و گشکا تاوی بره لیلی از براتیه دکم ام حتی نه ام هورا برانه اول راستی پروژه که باشه چکوه دست بکریه از بونا وی پروژه گلک شامه دو گلیات غازم بیشم بونا ملت ما برای ما کازاخستانه اول راستی برانه بپارن او از تل اش دکارم بیشم اوانا کفشن همو دولت دا ملت ما هنه سعد حیف ام توای نینن ام دولت اکی دا نینن لی یک کازاخستان کفشن و بیشن اول ام گره هورا بغازن برکی هم بکاربن تشتکی بکن بونا ملت خود و از بونا آنها راستی گلک شامه سعد حیف گلک برای باش جوه دنیای چون کازاخستان ناوی ما بو
همو دولت و همو ملت قدر وان زانه بود و خدا بکن ها جهال ما بگیج نوان درجه و برا هیپ بجده هرم تلویزیون نوار از چه دغازم از دغازم اون زیده بونا یکتیا ملت ما بیجه و بکن چونکه اوایه نه که ماشیا ملت ما لپه مزن که جان کنه ها مرا ما جمع دایه سکنندنه همون تج باشه هر کی برا مراوی دینه وی بوه از خو خواهیز دیمه ام دین ما دینه کی دموکرات باشه لیوارن هم گشک هوای یا پیشیه یا مزن هم دشرمیش بونا یکتیا ملت ما برکی هم بکاربن تشتکی بونا ملت خو بکن هر بجی زنن چه قبیره منا چه تیوا حشت اینا نودی از چونه پاریزه و ام چونه انستیتوتا کردی ده ها سال در باز به روزا ایروی بیرامدانه ها سویت تازه حل دشیا راستاتا نکچه بون انستیتوتا کرده پاریزه ده اره ایجا ما خبر ده اما خوید و نوانا پرسی مگم چه دشمیش بون وی کنگه کردستان چه به چمکی هنگی ایدی کرده سر خلدا بو ایدی خبر دادن دخواستم بونه دولتی از جهال بود فکر مدام مدگو قد 10 سال جوه درباز نبه کردستان چه به لیوانا وی داره گو هم بار نکن گو 20-25 سال 20-25 سال جی درباز و روژا ایروی دیسا سن حج دولت آمده نه لی البت ملت ما برنبری روژا هنگی ایرو البته هم ایدی گیشتن درجه ده سریعه و هم آیا یکتی هبه برکی ملت ما بکار و بگیجه درجه که خواهم دوینن چاقی دولت هیجی چقا پروبلم مزن چه دوبن هم دوینن اوکراین روسیه چه دقامه لیا ما ملت ما نه عرده ما پاکیتی هم گشک بلا بونه و تنبونه یکتیه پروبلمه که مزنه آیا دیسات غازم بیجن بونا ملت جویا اسرائیل دولت آن تنبو لی یکتی آن زیده بود وانا دولت که چه کرد چه قاپش داد شد از ویا ورد غازم برکی اون بکاربن زیده یکتیه یک بونه تکن ارتا ملت ما سپاس گلکی بوناوی میرینی دایه او خواستنی دایه باش ایسکوس صد جاره که سر جواسه سرا تی نوروز آتا پیروز با او تا واده دید از آنم واده تا گلک کرده تنن لیتا ایرو واده دید او تا تاوی برنامه ما بود گلک سپاس ام سپاس کن زگل ایجی سر دازده کم ام همون تشتی گره بکن برکی وکیل ملت ما مینا کنفرانسی مینا راستاتن زیده چکن برکی سر یکتی بخواد اونگی و تلویزیون و البته و لازم به سپاس باش از گمان من میشه گلک جاری راستی هم خیر هاتبن سرسری ما هاتبن ام و ورید کن دپوتاتی هجا پارلمانتری هجا ایوار باش بله دیسا دیسا بری خو بدن سوویتستانی yani Moskova'ya az bavarım hem cigiri seruki embejin federasyonu hem ji gelek taybetiwi ev kene az gişka nejmirim yani gelek taybetiwi yani lem hema kin u kurmancı direkt binen kan bejin bırak xo mabedin askirin ایوار باش که رز ماموی هون خیرات بن سر چاوا نوروز و پیروز به سرو که کمارا روس و کردان تمامیت کرد کردستان خوشکا لیلی سلاو رز بوده بو تماشان که دورش راستی جی بربانگ نوکی گرانه نوکی گرینگه او کرده ما سوویت دوی که رفیق زور سپاس بوده شیری تا حلال به هر دارک سر کوکا خاشینده به اف کدو امک بربانگ یه ایرونینه کدو امک بربانگ بنگه کی خواهی دیروکی
وقت سورگونا دا دست پیکی واگونا دا هاتن سورگون کرن بر به قازاقستان دا حیانی کد و آز و ایش و آزار وان دایک و خوشک و باب و برای وکا گلک جارا راما خوده لیبه آپی کنیاز رامتی و آپی نادیر و رامرو دنشتن وانا بحثا جفین لقازاقستان به چاوای جیوار بونه به چاوای زحمتی دیتنه و ایرو گیشتنه آستکی وکی او کردن سوویت تایبتی جی کردن قازاقستان ناو بربانگ دوباره یعنی کماله هیه و زندی دکن تیمانه ناو وان بندای ایرو رخمنینه زندینه برای هر تشتی از سر خواه بر شهیدین همو کرد و کردستان ایرو دچه امینم و سر خواه بر شیری منوان مزنین ما اشقانات کردو گرتی حجی جندی و نویسکار و روشنبیرین ما یک و نادیر و کنیاز میرزویب و یک جوانجی کتکار و سیاست دار و ماموسته گلکی هجا و مزن در ناو آستا سیاست دا پیشکتی یورا نابیه ام وانا بیر تیدن ججنا همو گله کرد بنرن ججنا آدار روژا کی سانه هونزانن 15 مهی روژا بوینا بارزانی نمر 16 مهی کلوچا سر ساله او کمکجا حلب چه به هفرا و نورو یعنی دست پیکا مها آدار دا هم آسا ججنن و بیرانینن و ایرو جی بربانک تبلیبه بو از بردلو جان بمبارک پیروز دکم تایبتی همون او هجاین وکی بریا ما خبردان آپ عزیز زیو شیخ رمضان سعیدو عظیم و کک عظیم و کک ایسکو کک کنیاز او همو یک و ناوی جم اگشتا سلاف دکم تبلی تنی از آها کرتای ام پیواجوی که گلک گرینگ دا درباز دبن از وی باوری دامه اوی پیواجوی بربانگی جی نه تنی چاند و کلتوری هم خانه خاپیدن دوار آستکی وکا وقتکی رادیو ایریوان هجا گلکا چا آنی زمان کوردیناسیونا مشو کارو خواتا دکر بربانگ یک بون تیوی و بیچا ریا تزه به هفرا هوکاری دابن به هفرا بکن سیمبولا روشنبیری و سیمبولا یکیتی اتفاق نشانی همو تلویزیون و راگیاندن کردی را خواد بپیچیدن ببین اندامن چادوه وشان کردی و وی آوایی ادغازم بربانگ د میدانا مدیا کردی دا ببینم و دو وی آوایی ادغازم د پیواجوین سیاسی و دیپلوماسی و کلتوری و چاندی دا بربانگ از وها ببینم و از وی باوری دا مکه که دورش به هزا و ماموسته قدر بگران و برا خود ساعتا باش بده و وی باوری دا مهونه جی د پشتا وان همو ما کارو خوات خاصر کفتی بوشیدن یا سرکه موقع آنی زمان او مدین کردی یه هاتن دامازراندن ده سها سوویتا بریدا به هفرا اتفاق یکیتیا خواب پیوندی خواه به هزکی مزن هم قاربن خزمتا سرخابون و آزادی والات خواب کن اگر اموی والاتی دا جی نجین لی دیسا جی و کردن سوویتا بری و کردن قافقاسیای هم قاربن به راست به زمانکی بدو به روشکی مدنی هم پشگریا والات خواب کن و از وی واری دامه به سرویریا و به کارو خواته و کد امکا و بربانک سرکفتی به بربانک پیش روژا مه بربانک سوا مه برگا بربانک راجی نوروزا و همیا مبارک و پیروز به نوروز و جیم پیروز دکن سپاس دکن اون تاوی بون خیر هاته بن ام واجی بخیر خوشی وریکن و ام دیسا برنامه خو دوام کن بله نها دیسا رزیدا سریدا ام بیجن جیگری سروکی سازی یکیتیا کردین قزاقستانی جیگری بریز
برز عزیز زیو بدرخانی آغالی نیاز ابراهیموف ام بینن سر اکرانه از دخوازم تایبت که آغالی را هون پاروسکی گاوارو بکن جبر که قط مایرو هم اگه کردی تماشاوانی ما سدی بلکی حشته وانج روسی قصد کن فرمو كيك دبريش خوش كما خير هاتبي خير نوروز تا پیروز به خدای رازی نوروز واجب مبارک پیروز به سر جوان قال لك الشام يرو از و دوینم تخازم ما قش کردستان چکتم کرد کرمانجانه قشک مبارک پیروز به يرو تلویزیون ما بربانگ و بویا قشک ساق اسلامت بن سگلیان جد تخازم ورسی بیجم يعني قالك خاص بكردي пожалуйста, можете по-русски. Ваши поздравления. Да, я думаю, у нас есть слушатели, которые многие не понимают курдского языка и хотели бы слышать новую информацию на русском языке. Поэтому я, с вашего позволения, уважаемый Давреш, уважаемая сестра Лейла, очень рад вас видеть. Я тоже. За знакомство. Да. Спасибо большое. Спасибо вам, что вы на той стороне линии ведете эту передачу. Очень приятно. И хочется отметить, что сегодня на нашем открытии телевизиона Бербанк выступили до меня мои предшественники. Все очень уважаемые, известные личности курдского нашего народа. Вот, и целиком полностью я поддерживаю их высказывания, их мнения. Но хотелось бы от себя сказать, чтобы наш казахский народ, казахстанский народ и все курды постсоветского пространства подключались, вели активную работу в нашем телевидении Бербанк, подключались, вот. Ну, естественно, мы подготовим программу, вот. И наша программа будет периодично выходить, и будем вести программы. Хочется сказать, что выразить огромную благодарность Рафику Якубовичу, Мамеду Зумрадовичу, Вязиру Князевичу, Эдику Мамедовичу за то, что они организовали открытие этого телевидения. Это телевидение напрашивалось уже давно. Думаю, цель открытия нашего телевидения – сплочение нашего народа, единство, побольше узнавать о традициях, обычаях нашего народа, культура будем освещать. Ну и многие-многие моменты. Ну, естественно, тоже хочу сразу же определить, что наше телевидение Бербанк, оно наше общее, всем принадлежит, всему нашему народу. Здесь политические дебаты вестись не будут. Это создано не для этого. Здесь мы будем просто вести общение. Все курды всего мира могут выйти с нами на связь, поставить какие-то вопросы, будем вести разговоры. Поэтому всем огромное спасибо. Спасибо вам, Хушка Лейла, как Давреш. Огромное вам спасибо тоже. Вот. И вам большое спасибо, что приняли участие. И еще раз Неврузова Пирюзба. Я надеюсь, что... Вас всех тоже от души. Неврузова Барак Пирюзба, Джансаги Амрдриш, Гишкамрат Хозем. Вмин Сламет. خیرات بی سرچاوی ماتبی یعنی من نیوی زیادتر من فهم کرزاتی تگوت کک درویش تگوت بربانگ و سپاسیبا گلک سپاس خاطر تجی رازی بی یعنی پر مرازی نی نماز سیویدارم تجی رازی بیم تورکن بخیر و خاشی ام لز و بز میوانی سریدا بینن برنامه پر دریج بی لوما ببخشینن از هیویدارم میوانین مین ورنجی گلیق پر دریج نکن
dem gelek gelek diriş ekbu em naha dîsa em bêjin xanim zeriyeke hêja katı bêj tu bêj katı bêj Gahar Hanım te Katı bixêr bêj hatî. Xanima ji maleke hunirmend û ay xaxa ji bij riyaxaya ay bij hunirmendiyê ava ay kiriye. bij Bixa tenê bi riyaxaya hunirmendiyê ava kiriye. Tu bixêr hatî. Newroza te kuloçî te bibarek pîroz be Gahar Xan. û ez te tiştek gelek stame çaxê tu jî tevî me lêborîn te tiştekî balkêş got nîvîda işte got ji malbata hunermenda yani xazla te bigota navî jî bêjin. destpêkê ve qîza dengbêjê Nemir Reşîtê Baso rehmet apê Reşît bî jî biraber Te te gelî ses zanî min çira nekir. xuşka hunermendê hêja hunermend dilovan Na, من گوت ji malbata hunermendê mezin lê min em jî got çaxê xaxa bi nev bi navê wana bi rê ve bixwe. Xaxa bi navê xwe çêkiriye. ay bij lê ez xazim navê wan jî bê gotine yani Zanin Gahar hemû hemî naz dikin. Tu bi xêr hatî dîsa carekê Gahar Xan û ez îlo gelek şame çaxê te tevî me û te hazirî yani tu dixwazî ev berbank tevê pîroz kî. Yani te piştgiriya her destpêkekê dike her destpêkeke baş tu timî piştgiriya vê tiştî dikî. Fermû. Peşê êvara we xêr rêzûslav bo cinabê we her du jî xweş kar Leyla birê derviş hûn her du jî bo min xweşk û birane ez nexwazim wek fermî exefna xwe tewe bikim wisa jî silavê min bo temaşevanê me hêja ez pir kêfxweşim ev bo min ev hêlîneke ya min e ya Kurdê me Sovyetê berê ew bo min ew wek Kurdê malbatî ne ez taybetî serokê Komela Berbangê kek Ezîzê Ziya pîroz dikim her rewşenbîrên me yê Kurdên me Qazaxstanê pîroz dikim ez wana nasim geleka nasim û ez bawarim wekî karê wana eva ev karekî gelek baş e ev hêlîneke germ e bo Kurdên me Sovyeta berê wisa jî betî welat jî lê taybetî bo Kurdên me Sovyetê berê ev hêlîneke baş ava bû demezirandina ev hêlînê gelek hêvî û bawerî nav me çê dike û ez te jî xwişka Leyla bawerim ji tecrûba te 40 sal karê te xebatê te hebûne nav raco wisa jî birê derwiş ez te jî bawerim ez zanim şexsiyeta we her du jî nasim û ez bawerim hûn ê karê bar bikin û ez bawerim Komela Berbank gelek karê mezin bike bo ev demên salên dawî bawerim hûn zanin havek tevlihevbûna miletê me jî çêbûye li Sovyeta berê pêwîst bû pêwîst e bo Kurdên me Sovyetê berê kar û xebetên mezin taybetî wekî berê çêkal bavê me dikirin bo ittifaqa milet bo serkeftina milet erê îro dibêjin Kurdên Qazaxstanê bes bo min ew ne Kurdê Qazaxstanê ne ew Kurdên me yê Kafkazê ne lema îro Kurd ew cî yê Kafkazê ne çûne îro yê Ermenistan yê Gurcistanê jî bela bûne lê ew hêlîna me dîsa jî em Kurdên Sovyetê berê wek yek malbatî ne dixwaze Qazaxstanê bin dixwaze ku bin û Berbank jî naveke pir sîmbolîk e mezdime digotin Berbank rabe karê te wê zêde û baş be û bawerim ev nav cî hêjayê ev kar û xebetên Kurdên me yê Qazaxstanê rewşenbîrên me Qazaxstanê ez serbilindim ji bo kar û xebetê wana ez nasim û ez
هیوی ما کاری هیزی ده هی مزن سرکبتنا هی مزن او دنگ کردن مسئولیت باره باورم ایروژ و دیسا بلند به پرستنا چند کلتورا ما دیروکا ما چاوا مزنی مدکرن و اف هلینا بربنگ جی و بردوام بکه او ساجی اف روژه که تایبت و براستی تایبته هن در مزرندن تلویزیون بربنگ و نوروز ما و یا ما کردن زیدی کلوچه سرسالی اف هر سیک به هف را گلک خوش دکه و از نوان جشن و اف روژه تایبت از نوروز ما همی کردستان پیروز دکم و دخوازه من همی کرد جهان پشگیری هف بکن اتفاقا ما اوا به دبی هاو بندست به دولت بمینن و تلویزیون بربنک از سیوی دارم او پروپاگاندای باش یکو مزنمه دکرن اش رادیوی ریوانه از سیوی دارم و باورم و افکار و خواته و انا ایرو هون تا خوشخالی لو برده بش از باورم هونه جی او رنگی وی کارن مزنمه هونه بردوام بکن برا ایرو نوروز و اوا کرنا بر تلویزیون بربنک هفرا پیروز با و سرکفتن با ملتی ما گلک سپاس و برده بش او جی بشم اثر بلندم کو از کچا دنگ بیجا که نبودنگم اثر بلندم کو خوشکا هنرمند دلوانم بس خوشکا لیلا جی من ناس البته او تخص من وک شخصیتا من او کده و یکو من ناس زنن از کچا دنگ بیجا نبودنگ رشیده پسو ما او خوشکا دلوان او خوشکا برده روشم او خوشکا لیلا من هر چیزی دکن هر بشی گوهر جان هر بشی گلک سپیس کاک devriş کی اسریدا دنگت انای کاک devriş دنگت انای الو الو بله دنگی من ته کاکو الو الو Они меня подключили, а Дантана пока. Ah, dankte. برز حسين هم بخير عطنا دنگ من تيوا الو الو دنگ هيا هاري دنگ هيا كرمكن دنگ هيا فرمو دنگ امتوا بلي زبيري خطر ایوار باش گری خوش کنید بخير عطنا نفروز و پیروز به هم بسر چاوا سر عطنا خود جوار روزی به و ایزم دا اخافتنه که از بکم جبا تلویزیون یک دو تیوی پر شام کو تلویزیون رو حتی ذکرنه از باورم کو گلک تشتی باش امی تماشا بکن و تلویزیون همه اکچاک ما مشتاق درس زمان کردی هوا که کرد دیگه بیشم
1986 کازاخستان در زمان کردی و گنده کو از زمینم با محمدی پرتوکانیش فلسطانی و در زمان کردی حتی نهاجه کار دکم 8 سال زاروکی کردن اری فولکلور هنه و پرتوک هنه و برنامه و درسه امی در باز دکن جبو و نامه و یک بون تیوی امی زارا جو هین بکن زاری ببینن باف دایی که وان پر دوها زیده و از پر شام کو تلویزیون نها های بربانگ تیوی یاد داجه از کم نبرو همو چهار پارچه کردستانی همو کرد پاکستان کرگستان کافکازی پیروز دکم باور مال هر گاوکی سپاس جوه بسوا های از مپرس کنه جواب سپاس تارکه کجان گلک سپاس اون دیسا بخیر هاتنه اون نوروز آمد دیسا جاره که پیروز به سپاس کک دورش دنگی تنهایی السلام علیکم دمت باش شیخ دمت باش سلام علیکم بخیر هاتنه نوروز آقا پیروز به ساخی سلامتی که خوشی ده و ملبت ترا ایرو شابونه که مزنه ام وکرنا بربنگ تیوی پیروز دکن تو چند گله دکاری در قوه یکی مرا بیجی تمام همه چند گفت نخو داشتار بکن انشالله همجی صلاح و حرمت بتون تماشاوان را کی بیا خدمتکاری سببیتا وی وشانا بربانگ تیویه خود براج همو کسی راضی و اوا راستیشتکی پر باشه بنا خدمت بنا ملت کرده به اساسی جماعت ما اسنگی برا خلق عالم و بربانگ تیویه تخ وسیله یکیتیا براتیا نوبرا بتون همو رنگ کردان به باشتر بنا ماجی هم دخوازم بتون ملت کردستانیا بمبار پیروز بکن به هاتنا و نوروزا سیمبولا آزابونا گل کرد تمامی ام جی جالی خون ام خود تعالی دیلکه که دکن که خلق عالم من ملت مظلوم ملت کرد ملت مردوانی خلق عالم آرامی که معزن براتی که معزن تخا نوبرا بتن رنگی کردا تمام گشکی همو جهانی از دورش براجی سلاف دکم ای پر خدمت که معزم بونا و تلویزیون ده رافیک برا محمد برا وزیر برا سر و اکیجی امش خلق عالم دیلک دکن خود رحمه خون دلوانیا خون برا سر کنیازه ابراهیم نادر کرم خلق عالم ببارینه بتون همو شهید کردستان تمام گلک سپاس مالتا آوا جدید تا پیروز به گلک سپاس دنگی من هی لیله خانم دنگی ده هی نه و یا ربی شکر بخیر هاتی و یا ربی شکر و یا ربی شکر دست پیمه هات بریمه نه دو میوانی مهن لیم وان یک و یک بینن دو میوانی مهنه ام یک و یک بینن بری یعنی دو حب دامزرنری و سازیه ام بیجن وقفه ما مستقین یاس ابراهیم میرزویف تلویزیون نظامشه یعنی نواوی کار خباته دا یک محمد زمرتی عواس یعنی محمد بالایف ام بری وی بینن محمد جان تو خیرات بی برای عزیز
dengü şuna xu denk dadı da. Mehmetcan mikrofona da gelek xerabe loma em hema çengiliyete hil bigirin denk xerabe em Mehmet daxın eri بله beli naha em hatin çadıbêje meyvanê me herî bingehî yani wezîrê Kinyas Mirzoyev yani wezîr kurê mamoste mezin bi xwe hiqûqnas niha jî em bêjin wekî helbet ciyê bavar û niştin agirekî gelek gure agirek volkanek agirekî gelek gure lê wezîr ser volkanekî rûniştî yani ciyê mamoste hewildanê wî niha ez hêvîdarim wezîrê ciyê wî vala nehêle wezîr can bira Newroza te pîroz bi tu xêra te bê Serçava برز واجداتی نمروزا پیروز دکن سپاس دکم که دورش سرحدی هنرمند هجا خوشکا لیلی و سرچوا سرسرا و از جرا اول خازم و برنامه کشان و آواکر و علیکاریا و پیروز کم گله کی کاری کی گرینگه جبو ما کردا همین کردا کاری کی گله کی گرینگه اجی چه بیشم از پیروز بانیت کم نوروز واج دیسش دوباره پیروز دکم امر دریج جان ساخ وارد خازم همی کرد کردستان را خازم پیروز بانی بر سرکفتن مراد خازم gelek spas wezîr can سپاس دکم اوی کار جاب کار تلویزیون جی ولی از فکرم هر کس کی گاوی کی باوجه تلویزیون چیکار جانش بو ملت خوش بو گالی خو چش بکه شاگل کی باشته حساب کردن تلویزیون جی بو هنر چا و دستی کی در جگوت افتن قارشی پولیتیکی تن نوا اوا تلویزیون که راندی هنری فولکلوری جبو گلی ما دیسش دوباره دوباره کو پیروز کن به تلویزیون ما بر سرکفت ده گلک سپاس کاری ماجی کاری باوجی البته از بردوام کم یعنی اوقات خبردان سری نوا باویم گلک کاری جبو ملت 6 سال امریکا باویم دوام کاری ملتی فکرای داشی او ما سرنوی جی وقف آواکر نگاه وقفش گلک کاری وقفی جی هنه پشتی راجی وی تلویزیونی داشی کاری وقفه بنکشیده چه بیشم ساعت خوش معمول خاص سپاس کن گلی سپاس yani Leyla Hanım wezîr mêvanê me dawiye edip bînaf نه ببوره بله میوانه کی ما رفشن بیره کی ما گینج یک نبودن ج آمریکای یعنی دوردوی تکنیکی یعنی چه نکار بو لینکا باش نه سانده بو لی مرا میساژک پیروزبایی شانده و از دوازن وقتی تابی میساژی video şandı emin hawiya biweşinin پیشکشی تماشا min derheqa wezîr de dixwast yani karobarê wan wek wezîr ji got destpêkê de me hinek tişt gotin ev televizyon dest yekem bê zanîn ku dûrî politik siyaset tiştê wisa yani em dostê hemî kesî ne her kî bo gelê me civata me tiliya xwe jî dilivîne yani em bi wan rane ciyê wan serserê me dostê me ne kesek bira tiştek şaş fikir neke ev televizyon erê bi ewka vakfê ve hat vekirin vakfa mamoste Kinyas İbrahim Mirzoyev evan her çar camêrana yani taybet nava xebatê vakfê dane giranî helbet ser wezîr dimeşe lê ça dibêjin wek Rafîk ji wek birayê mezin malbatê de em bêjin yani ewan
اسمامي خو براي خو حميا مزنتر لوما وك يعني بيشنجاوي او كي رافيك لي او كاجي يعني تلفزيون جي بخوجي مثلا امبيجن او كوان va باليكاري organiza wan va vebu li dil û can jî wekê em bêjin berbangê ra yani saziya me Qazaxistanê ra taybet dikin yani kontrola berbangê jî wekê dostanî biratî destê wan destê hev da bi gelê xwe ra bin bi civata xwe ra bin em bernama xwedî dawî bikin erê gelek dirêj bû em ê vîdyoyê bidin dawî bikin Na erê kek devrîj dîsa ez naftekî bînme ziman îro gerekê karmendê radya Yerêvanê Dîtalê Kerem bibiya mêvanê me û tevî pîrozbaya me bibiya lê me mesajek stand dayika wî gelek nebaş e nexweşxanê dane û em wî nikare tevî vê pîrozbayî be lê bi dil û can yani destpêka berbank tevê pîroz dike û serketinê me dixwaze. Spas gelek Belê ez bawerim mêvanek me dîsa sirê de hey lê ez vir nabînim kê yani ew jî xanim Zeriyekê karsazekê ew kê karsazekê Qazaxistanê aktivîstekê lê vir tune em wê ha pardon Mamet Zümrete cardin hatî way em Mamet bînin belkî heya hînga ew mêvana me din jî bê ser ekranê yan jî em pêra tekîlî dayînin Mamet can cardin xêr hatî bî Newroza te pîroz bi Newroza hemû Kurd û Kurdistanê pîroz be Newroza Agişka pîroz be gelek şav û mîl me ev kanal veke televîzyon veke yani ew kanal jî ji bo me Kurda ye her kesî ra jî dixwazim her Kurdekî ra dixwazim bira nav me Kurda da belê em te dibînin Mamet te xwe dengê xwe birî birayê min te deng birî te mikrofona xwe veke mikrofona te girtiye tamam anaha dibîzir mi erê yani henekî nebaş digire bütün Kurdara bütün meletê Kurd ra Kurdê Asya Navîn Kurdê Avrupayê Kurdê welat ra bütün Kurdê dünyaya ra yani Newroza wan gişka pîroz dikim silav dikim bira kanal jî bibe Kurda kanala berbang ra bibe kanaleke yekbûna Kurd gelek spas tradisiya me yani ji bo me Kurda bera gelekî pêş da bibe me çi jî destê me deme çi dikarin em ê bikin gelek spas Mamet can her Kurdekî helbet bira xadê me bêwe neke bêwe em ê çi bikin bêwe em ê ça kar çi bikin xizmet cê em ê bikin gelek spas mezin serveya em were serkeftin dixwazin
Nevroza ve cardın piroz bi deng jî nebaştı. Em ve jî verêkin xwe baş binerin silav û rêz ji wera jî belê Leyla Hanım çûyîn tun mêvan dîsa mêvan hat mêvan ara Em haqqasî mêvan ara bêjin bira mêvan ara tu dikarî bêjî hinekî dirêj em dixwazim Mê- mêvan ara tu mêvan ara dikarî bêjî neyê na ne nikarî bêjî kabze mêvanekê kabze mêvanekê me ezîz xwe nîşan nade çima gelo ew ji bedewbûna xwe vedişêre mêzek dengê xwe ji dadayî ez nikarim vekim jî Gülşen Hanım kerema xwe mikrofona xwe vekin kamera xwe vekin kerema xwe de baş em berî Gülşanê dîsa mêvanekî seferî rêda tevî dibe yani hem hunermendekî hêja wek giharê ew jî ji malbata hunermenda kurê dengbêj Hüsênê Nemir xwe jî hunermend rêber hozan rêber niha rêdayê bername wî Newrozê hey rêda tevê bername dibe lê xwe jî berpirsyarê berdevkê televizyona dengê rojê ser navê dengê rojê me dawet kir Rêbarcan Newroza te pîroz bi gelek spas tu tevî bûyî em gelek şabûn bi dîtina te xêratî kerem ki giliyê xwe Silav û rêz li we li hemî temaşevanê we li wê hevala hêja jî Nevroza we jî û hemî temaşevanê me jî Nevroza we pîroz be bi rastî eva karê min îne anî eva li ser ewha di rêda lêborîn dixwazim di rêda tevlê weşanê bûn ji ber ku Nevroza me anha me em ji salonê derketin ber bi aliyê ciyê ku em dibin mêvan em diçine wê derê hê 150 kilometre dûr e ji ber wî qasî ez wisa tevlê bûm min got ez yanî pîrozbahî bikim û Nevroza we jî pîroz bikim gelekî serkeftin dixwazim ji we re bi rastî jî tiştekî karekî baş e her bijî hevalê dewrêj me tebesa dengê rojê kir me dengê rojê bi hev re jî ava kir gelekî ked û emega te jî hebû spas dikim ji bo te bi rastî jî karekî baş e îro hanê her tişt biye sosyal medya li sosyal medya jî dema ku meriv baş bi kar bîne karekî baş e îca li bo çand û xizmeta çand û hunera xizmeta Kurd bi rastî çand û hunera Kurd ji bo xizmeta wî jî tidwî warî da ne ku ez anha ji bo te dibêjim tidwî warî da jî têr û tijeyî her bijî iştera û hemû hevalê ku duwî anha duwî kanala we da kar kirine ez serkeftin ji we re dixwazim gelekî kêfxweş bûm serçavê min serserê me Sağ bî xêratî bî gelek spas Newroza te cardin pîroz bi û xir bi te re em te jî verêkin xwe baş binêre belê gelo Gülşen Hanıma hêja kamera xwe û mikrofona xwe veke ana ve nekemî cardin berîdin yani mêvan me got em hiqa şîna Gülşen Hanım baş em Gülşanê berjêr daxin niha bê belê dîsa mêvanê me gavadin dengê min nediçû ez niha temam bikim Şeyh Arif jî yê bername dînî çêbike Leyla Hanım yani bername ew ê pêşkêş bike me got bername dînî heftekî şêxekî em bêjin dînê îslamî heftekî jî dînê êzdahî lê mixabin helahê me şêxek yan pîrekî em bêjin ser dînê êzdahî biaxife bername çêbike mixabin kes xwe nadiber ewa wisa Şeyh Arif me gavadin te nizanibû min jî mixabin min jî dengê min çû niha yek jî Kinyazê Mecîd Süleymanov xêr hatibe Kinyaz can
Nevroza te pîroz bi, tu xêr hatibî û kerem ki çend giliya jî tu bêje. Spas, kekê devreş, slav û rêz, dem baş, kekê devreş, xuşka Leyla. Spasdarê wa me ji bo ku ez beşdarî vê bernamê kirin. Ez jî Newroza wa û Newroza hemû Kurdê cîhanê pîroz dikim. Serkeftin û serbilindayê gelê me re dixwazim. Esa jî vê bernama Berbank TV ez pîroz dikim. Zor zor spas. Spas xweş İlyas can. Pêşa rojê êdî ev ekrana hêviya te da yani hazır bî em ê bernamê me yê têr û tujiyê dest pê bikin. Em te verê Guman em ê diseha bibînin. izne xir. Nav bernama dîwana helbesta İnşallah Xuda hez bike em ê hev bibînin. Bijî. Em ê daha temaşavanê xwe re daha nêzik nas bibin. Em ê helbestê xwe bêjin. Her bijî. Em ê dawxwastê xwe gelê xwe re bêjin. Xwasteka min Kurdê hemdunyayê ew e serkeftinê gelê me re dixwazim. Yekîtiyê gelê me re dixwazim. Ev cejna Newrozê kireva cejna azadiyê, cejna yekîtiyê, cejna biratiyê di nav gelê me de. Cejna hevhezkirinê, cejna evînê. Xuda rojê dike nesîb qismet her çar parçe ça gawanê birê me gotin em jî parçê pêncan e birev her pênc parçe bine yek. Em bîne ser wê axwe pîroz em kar û barê xwe li ser wê axa xwe pîroz bikin. Her bijî, her Gelek bijî. şama ez Xêr vadibînim. hatibî. Spasdarê Gelek wa me spas. çawn jî karmendê vê bernama me Berbank TV ne xwedê saet qewatê bide wada serkeftin ji wara esa jî Gelek spas. kêvke bernama çêkiriye ji wara saet qewat İnşallah em ê bernama qedenê de em ê hev bibînin. Baş binêre dem baş dere. Belê cardin em Gülşan xanimê bînin cardin hêvîdarin vê carê perde vebe. Ya Rabbi hela tu deng bidî belkî tu deng bidî were belkî were. Elbet navazat. Bawerim henekat. Bawerim henekat ka. Bawerim henekat ki ez bawerim. Tevbe. Hevalên em bêjin alîkarê rejiyê dibin. Ah şükür ya Rabbi alemê şükür. Belê Gülşan Halîlova, Gülşan jî karsazekê Almatî jiyan dike. Keçekî Kurda jêhatî aktiv û ça dibêje ew peyva şêrê çi jinê çi mêrê ew tem bo Gülşanê jî tê gotin. Alo. Gülşan xêr hatibî hema tu jî giliyê xwe me dixeyî dide ez bawer. Çû. Baş em video em bernama xwe dawiyê ji Amerîkayê kîbû tu pêşkêş bike em bidin û bernamê dadin. Eri em temaşavan û mêvanê me re bêjin zor spas bûna tevbînê wê bernamê. Serçava sera hatine em ê dîsa gelek cara rastî hev dibên wê bernamê de wana ra jî saxî selametî tenduristîke baş û dîsa carekî jî Newroza wana jî pîroz û bimbarek be. û niha dawî em rewşenbîr rojnamevanê me yê enkît Robin Rewşan ji Amerîkayê pîrozbaya xweşandiye. Kerem kir em vê vîdeoyê mêzer bikin. Ez jî wek te got ez jî Newroza hemî temaşevana hemî mêvanên beşdar bûn hemî xebatkarê nava vê saziyê de her kê çi kirî hemyara û Newroza te jî taybet pîroz dikim jî her hebî îro em bêjin me hev ra ez hêvîdarê me bernamekê xaş têr û tu jî pêşkêş kir em niha mêvanê xwe dawiyê ve êdî ekranê xwe
بگیرن برای اوجی مساج آخه به ویدیوی بیجه گلی تماشاوانا بمینن خیر و خاشی دا اف دم و همی دمین و خاش به هم هیوی دارن ایوار باش Kulav jbe giştkare ez ve buna televizyona berbank kır piroz dikim nuçeke mizginike gelek xereye ez hevi dikim ku ev televizyon bebe prek bedeliyek nu de navbera kurden Kazakistan'ı, kurden Sovyet bere, kurden Kurdistan'ı o diaspora'yı de rojeke buha Nevroz'da sersala Kurdada be yarmahiya agre Nevroz'e be heviu coşeke mezin ve buna Berbank TV piroz mübarek dikim hevi dikim ku ev televizyon her vaha be alikar ku hevi armanç o marazen mamusta Kinyas İbrahim ji be cebine ویژه گلک خباتن بوها کربون بنا زمان خو بنا گل خو بنا ولات بابو کال خو هم هیوی دکن کو هم کاریوی بدومینه و هم جبه رو پلک تزه پلکی خورد دنابرا کردان دا کردن قزاقستان و سوویت و کردن هر دیری جهانه از جبه آوایج واشنگتن سلاب و حسکرنه خو هری گرم جوار دیشینم هم و بنا Berbank TV piroz dikim, bimbarak dikim o hem jî sersala teze Nevroza ve piroz dikim. Bi min de xoşiye de xatirê be.